hlekani mingisirom ka Ralona FM no hlekaniisa kolongeng sela xitichi xiriko ako hlekaniisa namuntlha ku ri ravuntlhanu siku hi leriya ra vuntsevu ra n'hweti leyi ya ndzati lembe ra makete mbirhi mbirhi ya makumembirhi mune kahle hi laha hi hlanganaka na wena hi ri laha aka masipala wa Greater Tzaneen hi laha hi nga koho ka nhlekani lowu hi ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula wa smart wa Jimo xitlangwa xingirtana wa cacana makunene wa ndandadzi mingisero me timhaka ti tele leti hi lavaka ku bula hi toho hi lava ku bula na va masipala wa Greater Tzaneen Councillor Richard Shingange hi vo hi nga ta va ka hi bula na vona tani hi meyara la nga khomela kasi ke loko hi vuya mahungu na misava awara yan'we hi laha hi nga ta va kha hi bula hi languteka timhaka letiya ti nga tekiwa hi boti vongani Baloyi na Sesi Colleen Makubele loko a teka xiboho xa ku khupukela ka MKP Mkhonto party hi ndlela yaleyo se hi leswi hi nga ta va kha hi langute swona ka nhlekani lowu kambe ke a hi sunguli la president kumbe xandla xa president va va fikile eka masipala wa Giyani sweswi ni vulavulaka na wehe ve le movheni va kongoma ka N'wakhuwani kambe ke lexi nga cinca ko va sweswiya swa ku va ya vulavula na vaaki hikokwalaho ka ku va ku ri na migingiriko ya xihatla leyi va lavaka kambe vona va koho ku va ta kota ku va vona ku xana migingiriko ya ku tiyisisa na ku vona leswaku va na mphakelo wa mati wu hetelela wu famba njhani hi ndlela yoleyo se hi laha hi nga tirhi hi ta va kha hi bula hi langute timhaka to toleto nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke hi nga se bula to tala timhaka to toleto ni pfumeleli mingisero ya mina hi sungula hi hundza hi laha hi ta kota ku va hi yisa mahlweni nakona ku va hina Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni pfumeleli ni kandziya laha leswi i vunyanyuri bya mahele ya vhiki ti wa kwini number 4 ti try by force twana leswaku ti wa kwini emaheleni ya vhiki leri timixi ta Vatsonga hi sonto va ta va cinele ka Xolani Tavern number 4595 eMoore Street eAnnandale eCalfontein extension 15 kasi varhurheri i Triple T Magaza kasi xitiviso xi ta xitoka eka The Twins Triple T hi sonta pfukani Vatsonga va ta va kha va cina kahle le Amomes Place a Diepsloot njhovo yi ta va yi haha moyeni xibelani xi ntluruka kasi vativisi i Chairman Sambo Chris na Maluleke Paris yena i Deputy Chairman Kinjibuka Gaza va ta va kha va tivuyisa ku antswa le a Freedom Park eWhite House ka Mukhomi kasi murhurheli i Fakazi Magaza mutivisi i Chairman Isaac Makhalanjalo na Morris Top 8 ntirho ya vulavula hi sonto va ta va kha va cina le Alifereng ka Mamncane's Place ka Mabuza mutivisi i Brasem Blomu tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri ku na xana u na mintlhontlho leyi hlangahlanganisaka leyi fambelanaka na khampani naswona u pfumala nkarhi kumbe mali na maendlelo yo ya ekhoto twana Companies Tribunal hi yona nhlamulo eka malembe ya 10 lama hundzeke Companies Tribunal yi hatlisise ku yi lulamisa timholovo yi hlayisela maAfrika-Dzonga mamiliyoni ya tirhandi tribunal leyi yi tlhela yi nyika vukorhokeri bya vuhlanganisi na vuyimeri endzela Companies Tribunal eka website ya companiestribunal.org.za kumbe u va bela riqingho eka 012-394-1000 ku kuma vuxokoxoko hi xitalo huvo ya tikhampani agency ya xiyenge xa DTIC isweswo mingisero Munghana Lonene FM a ni ntolovele ku loko a ni ri le loko na heta ku vulavula hi leswi a ku ta hetelela ku va na xiyimo lexi ku ta hetelela ku nghena tsalwa kumbe hungu leri nga ta komba ku hi fambisa ku yini hi ndlela yoleyo se yaleyo mhaka mingisero Munghana Lonene FM yi hlanganisaka eka nhlekani lowu hi vutisela nongonoko Afrika wa vulavula ndzi ri nongonoko wo hlawuleka lowu haxela ka wona twi kusuka exibazanini xa Munghana Lonene FM hi ri la emiakweni ya masipala wa Greater Tzaneen hi lava ku bula hi languta vukorhokeri na mintirho leyi fambelanaka na timhaka ta masipala lowu wa hina kumbe lowu wa vona va lava tshamaka ka vona hi ndlela yeleyo emasipala wa Greater Tzaneen ivi loko ni tshamela
a ni langutele ku va ni hlangana na meyara wa Tzaneen tatana Gerson Mlapisana ivi loko va pfula xibazana ku nghena meyara ku nghena councillor Richard Shingange van'wana va kulukumba lava ni nga tirha hi matimba swinene ku va hlayisa le swikolweni leyi va ta ni tshemba va ta yima na mina loko ni vulavula na vona hi ndlela leyo councillor kumbe meyara wa Tzaneen ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM yimanyana lexi a mi fanele mi vulavula hi xona a xi le ku vulavuleni la kumbexani se va ta ndzaku xi kota ku vulavula vakulukumba lava a hi sunguriseni meyara ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene inhlikani lonene khalanga na ku nhlikanisa vayingiseri va Munghana Lonene na Afrika wa vulavula hi ku angarhela na ku hlikanisa vaakatiko ba Greater Tzaneen Municipality. Aha hina n'wina namuntlha la mi meyara wa Greater Tzaneen kumbexani mi nga hi byela hikokwalaho ka yini ku ri n'we meyara namuntlha khalanga wo ni lomba xitulu lexi okay i kwembe ro hiwa a ri na murhu lero leswi a mihleketa ya mina yo ni pfukile se ni na maseve aka meyara ni ka ze ni swi hleketa i kwembe ro hiwa leri aha meyara a va kona va khome hi swin'wanyana so va ni kombele leswaku ni karhi ni va khomela aka siku ra namuntlha ku fikela mundzuku kambe mo va munhu ntsena la ka masipala mi nga byela vayingiseri ku portfolio ya n'wina hi yini portfolio ya mehe ni le ka executive committee ivi ni va nhloko ya corporate governance and shared services leyi angarhelaka swilo swo hambanahambana swinene kwala ndzeni ka masipala wa Greater Tzaneen. okay swo vula ku va nhloko swa mi landzelela a mi nga ri nhloko ya xikolo nkarhi wun'wana ndi ve nyana yoho nkarhi nyana wo koma loko hi ta va hi hambanile mina Nonko a hi ngeneni ka mhaka leyi nga hi hlanganisa laha namuntlha mhaka leyi nga hi hlanganisa namuntlha laha tanihi Munghana Lonene FM hi teka xiboho xa ku va hi ta haxa laha xikongomelo nkulunkulu ta ku hi mi nyika nkarhi tanihi masipala ku va mi byela vaaki eka timhaka ta vukorhokeri bya n'we leswi mi byi yisaka vaaki na ku mi vutisa byin'wana vukorhokeri lebyi kumbexani hi nga lavaka ku tiva ku hikokwalaho ka yini byi ri ka xiyimo lexi kumbe sweswo a hi sungula ni tlhela nyana ndzhaku ka lembe leri nga hundza hi tile laha hi ta bula na meyara va hi byela ku makungu ya vona hi lawa xana makungu lama va nga hi byela ma fambe njhani eka makungu lawa a hi ma endlile kumbe a hi makunguhatile tanihi masipala wa Tzaneen hi swi kotile ku va hi fikelela swo hlayanyana eka wona hi ve na ti-projects leti loko hi nghena la tanihi hi khansele leyi nga nghena hi 2021 hi November hi kuma leswaku ku na mapatu yan'wanyana lawa a ya ri kona lawa a ya karhi ya endliwa lawa hi nga boheka ku yisa mahlweni ku va hi ma endla ku fana na pato ra Mulati access road na pato ra Codesa Hani lawa eka nkarhi wun'wanyana a ya yimisiwile hikokwalaho ka litigations hi ve hi sungula yan'wanyana hi ngetelela pato ra Pharare na ra N'wamitwa N'wajaheni leri hi nga ri kuma ri koho na xitarata xa Nkambako xa paving lexi sweswi xi fikeke makumu and then na pato ra ka Mandlakazi ra paving leri se hi nga ri heta na roho hi ndlela yeleyo hi tlhele hi kota ku va hi ngetelela na mapato yan'wanyana ku na pato ra Zangoma Thumariveni ra paving ku na pato ra Mutsupa Thumarironi ra paving na roho na stadium xa le Thabana lexi hi nga le ku xi akeni na community hall ya Bulamahlo leyi nga le kusuhi no hela sweswi hi ti-projects leti a hi tivekile leswaku hi ta ti endla hi ri masipala wa Tzaneen and then na xitarata xa le Linyenye Main Street lexi hi nga xi pfuxa hi vuntshwa eya masirha ya le
kwala ka xitarata xexele dinyenye loko ya leva mzanzi leyi Aha. a xi tika lexiya se xi lunghini sweswi se xa fambeka xitarata xexelexo na switarata swin'wanyana leswi swi nga koho la Tzaneen ku na xitarata lexa ku ya a Flora Park a xi nga fambeki na xo loko ya hala va testing ground ya na va dumping site ala sweswi wo rhelela kunene ku na pato ra le Banguna le Nkowankowa ri pfuxetile na roho and then na ti-parkings ta le Letsivela hi kote ku va hi ti basisa hi ti endla kahle hi vuntshwa se ta languteka se kwalano hi laha se a mi famba laya ka ku va ku na leswiya swa ku timasipala ti endla vukorhokeri byo karhi kambe ti tsandzeka ku byi hlayisa se laha i swikombiso swa tindhawu leti a mi ri ku ti hlayiseni tanihi masipala hi swona hi nga ya mahlweni hi languta ka ti-project kumbexani hi nga se ya ka lembe leriwani ka ri nga hundzi ka ha ri na swin'wana leswi mi nge ri tanihi masipala mi swi endlile handle ka leswi se mi nga swi hlaya hi na mhaka ya ti-maintenance lani hi nga na mapatu lawa ya va ku koho andzwe ka ti-village kumbe lomu ya switandini hi ri masipala hi tikume hi xava ti-gradara timbirhi letintshwa leswaku hi ta pfuneta ku switarata leswi ho ka hi nga si ku chela ti-paving hi pfa hi karhi hi swi rigravela hi chela misava hi gandla swi ku taniya leswaku swi fambeka so swi vula ku a mi endli swona leswi van'wana va nge ri timasipala mi kholela ntsena loko yiwa minkosini a hi endli swona leswiyana hi na program tanihi masipala wa Tzaneen hi veke masiku yo fana na Musumbunuku na wa vumbirhi laha hi concentrataku aka ku va hi endla ti-regravelings lomu ya switandini ivi hi masiku ya wa vunharhu wa vumune na wa vuntlhanu hi concentrate aka ku va hi pfuneta ku pfula switarata leswaku ya amangwaveni na lomu ya mitini hi mhaka ku leswiyana a hi nge swi postpone hi boheka ku va hi swi endla hi nkarhi wolowo kasi lomu ya kun'wanyana hi na program ra ku famba hi karhi hi pfuxeta switarata leswi ku na ti-ward 70 kumbexani mi nga swi takala ni khomeleni kwana ni sungula ni hundza yile mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni a hi ku sunguleni hi hundza hi laha Molweni, hello, dumelang, xewani, rothani, wi wena, u ta swi vona. Loko n'hweti leyi fika emakumu, ndzi ta va ndzi tiva ku xeweta hi tindzimi hinkwato ta laha kaya. Munghana Lonene FM, u tlangela n'hweti ya ndzhaka na wena. # i ndzhaka ya hina, a hi tlangeleni. Munghana Lonene FM. Makombandlela. tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. hi sweswo miyingiseriwa Munghana Lonene FM komba ndlela a hi twi yima ni sungula ni ku tivisa leswiwani va ri xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand ku sukisela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA ka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover xiyenge lexi nge le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM ku yisela mahlweni nangona ku Afrika wa vulavula ina khansela Richard Shingange ku na vito ran'wana ra vo a ni swi tivi ku a ni ri koti ku ri hlaya ri ntsandze kusuka khale very mfishane very yini vito leriya mfichana se hi vo acting mayor sweswiwani hi nge le ku vulavuleni na vona ve ri va ta va ri ka xitulu lexi namuntlha na mindzuku se swi vula ku swi tiveni ku khale ka un'wana wa lava hi nga dyondza swin'we xikolo i meyara masiku lama mambirhi lava se hi ta va hi kha hi vona ku hi cincacinca kwihi ku ya mahlweni meyara a hi yiseni mahlweni la a mi kha mi kombisa mi kha mi kombisa tin'wana ta tiwadi hi ku kongomisa leti mi nge ri mi le ku tirhani na tona ku antswisa hi mphakelo wa vukorhokeri ngopfungopfu ka timhaka leta mapatu a mi kha mi vulavula ntwe loko hi nga siya mavhengeleni mi kha mi ku na tiwadi mi ri tiwadi leti a mi lava ku ta kombisa ku yini tiwadi leti sweswi hi nga le ku titirheni in terms ya
regraveling. Oh. Kuna Ward 17, Ward 19, Ward 21, Ward 28, Ward 30 and Ward 35. Then kuna pato ra le Siboni Primary School is an access road kusuka ka R36 a Ward 17 rialena hi le ku ri endleni na ro. And then kuna access road ra le Mabushe aka Ward 30 na rona hi le ku ri endleni sweswi. Ingale ku vulavuleni. Okay. Loko ka hi vulavula mintwi kha mi vulavula hi patu rin'wana le nkamba ku ri tshame ri fika ka me vayingiseri va kha va ku ku na patu rin'wana a ri le ku heleni a nkambako ni byeleni a ku ri xiphiqo ku ri yini la lera pave liya yi rhelelaka hi liya ma hi vona a ku ceriwe nkarhi wo lewo. inkomu tatara Khalanga paving ya le nkambako leyi vitanaka ku ri Risava Munisi Shando to driving school. A ku ri pato leri hi ri vulaka ku ri it's a multi-year project. Oh yeah. Loko ri ri multi-year project hi leswaku mari budgetelela hi lembe ro karhi ku tirhiwa ku fikiwa aka ndhawu yo karhi. Oh yeah. And then ivi hi lembe leri rin'wanyana mi ri budgetela swi famba hi ndlela hele. So a ku ri pato leri ri nga budgeteleriwa malembe manharhu. Oh. So a ro ku ka ri nga heli. So loko ku karhi ku tirhiwa no ku kola ri nga fika ri yima nkarhi wo leha ri nga heli hi mhaka ya xiphiqo xo karhi. Pato leri lani ri nga fika ri yima nkarhi wo leha i piece ya kusukela aka R529 pato leriyana laha ka four-way stop ya le ka Risava ku ya fika aka Munisi before mi fika a inanini a Plantain. Now pato leriyana a ku ri problem ya ku la tlhelo ka ro ku famba pipe ya asbestos. Oh. Pipe leya asbestos yi fambisa mati kusuka aka water treatment works yi yisa aka reservoir kumbe ti-reservoir leti nga koho timbirhi aka Msiphana lexi Ntshabyanini le. So loko va karhi va nghena va lava ku tirha lavana van'wa kontraka loko va nghenisa michini ya vona yi sungula ku celacela laya a yi ninginisa misava yi bulusa pipe liyana ya asbestos. Loko yi bulusa pipe ya asbestos mati ya halaka ya tata pato va nga ha koti ku tirha. Se ku tshamiwe hansi ku langutisiwa ku ri ku nga endliwa plani yihi. Se ku hetelele ku ya tshamiwa hansi ku cinciwa xikopu xa ntirho lowu a wu fanele wu endliwa laya. Oh yeah. Ivi va ngetelela swin'wanyana kokwalaho va ye va ya endla a temporary pipeline ya plastic leyi fambaka hi hala tlhelo hala yi kota ku yisa mati aka ti-reservoir. Se ivi va kota ku sungula ku tirha laya. Sweswi hi vulavula sweswi Khalanga ri herile pato ku lo sala ku ri hendiwa over aka vaaki aka vaakatiko. leswaku ri cinciwile ndleleni ri ya ka mukhanselara i ntiyiso. A hi ntiyiso muhaxi swesweleswo. Loko va karhi va tirha vanhu lavaya ku na switarata leswi a swi kombisiwile ku ri fanele ri ta hi koho pato. Se swi ya kumeka ku hala kun'wanyana loko ri fanele ri ya ta hi koho swi ta boha ku va boheka ku va endla mabridge mambirhi. Se ivi va cinca ku ri ya ta hi le ka ndhawu yo karhi ku ri hundza hi le ka bridge yin'we. Hi ku kundla mabulo swa durha hi ndlela yeleyo. Se a hi swona ku na lani ri nga cinciwa ri yisiwa kaya ka mukhansela. Un'wana ni rhumela hungu i ri rindza i ri na le ka n'wi ri himbi koho swi yo kotanisa. Muhaxi na khale ni nga se va khanselara mehe pato a ri hundza hi koho laha ka mehe loko va endla regraveling lani ku nga ta famba ti-taxi a ti hundza hi kwalaha mehe ni tshamaka koho. Lero a swi fambelani helo na so loko mi languta ka lembe leri ri nga hundza ni tsakise hi mhaka leyi mi nga yi vula ya ku timasipala to tala va rila vaaki va ku n'we mi khulela switarata ntsena loko ku ri na nkosi kambe n'we mi kombise ku a mi ndlise swona. Loko mi languta ka lembe reriya ri nga hundza mi vona mi tirhe njhani? Lembe leri nga hundza hi tirhile mara a hi tirhangi kahle ngopfu
tanihiloko ni kombisile ti-gradara leti ti nga fika ti ta fika loko se lembe ri ya ku heleni ivi a hi ri na backlog leyikulu swinene because mi ta tsundzuka ku ri Greater Tzaneen yi na tiwadi to ringana 35 ene ma swi vona ku hi ti-gradara timbirhi mi nge koti ku va mi chova hi na titlastara ta ku ringana 4 hi na Runmade cluster, Relela cluster, Vulamahlo, and then Decide. Aka ti-clustera letiyana mi kuma ku clustera yin'wana na yin'wanyana a yi na less than 7 ya ti-wards. It's 7 kumbe 8 kumbe 9 hi ndlela yeleyo. So loko ti fikile ti-gradera letiya hi boheke ku ri hi endla program ya ku sunguriwa kwini ku tirhiwa koho loko se ku herile ku tluriwa ku yiwa aka wadi yo karhi hi tindlela teteleto se hi kotile ku tirha that's why ni kote ku kombisa ku lani hi nga tirhako i tiwadi letiya ta ward 17 19 21 28 30 na 35 ene loko mi langutisa i nomboro liyana i yitsongo ngopfu compared na tiwadi leti hi nga na toho hinkwato ta 35 mara hambi swi ri tani hi kunguhatile leswaku aka lembe ximali leri hi nga ka rona hi fanele hi tirha hi matimba ku hetelela hi khavara hinkwako and hi veke na mali ya ku loko hi ya mahlweni hi fanele hi kuma ti-gradera tin'wana leti ti faneke ti tatisa aka letiya ku ri hi kota ku va hi swi kota ku maintaina switarata swa hina throughout ngopfungopfu hi langutisa switarata leswi swi fambaka hi ti-taxi ku ri ti-taxi ti nga ha chichi vanhu ku lomuya kule ti fanele ti nghena ndzeni ka malayeni ti kota ku famba ti xixetela vanhu loko va huma dorobeni va rhwale mindzwalo a swi va olovele ku va kota ku chika ni mindzwalo ya vona va nghena makaya so hi swo leswi hi nga le ku swi endleni tatana Khalanga no aya khensa swinene 28 timinete ntsena ku pela wara ya 12 nongora ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM sale timinete timbirhi meyara ni nga siya ka tlhokomhaka ta mahungu a hi fambeni a hi sunguleni hi ti-project leti mi nge lembe leri mi lava ku langutana na rona eka hi swi hambanisa ku ya hi swigavagava ku nga va ku ri mapatu ku nga va ku ri yini sweswo mi nga ta mi lava ku ta endla swona a hi sunguleni hi ti-project leti tani hi masipala mi nge ka lembe ximali leri hi ta va hi langutane na tona kambe ni ta mi yimisa ku nga ri khale loko se ni vona ku nkarhi luwa wa tlhokomhaka ta mahungu wu fikile ya inkomu Khalanga ti-project leti hi nga na tona ta sungula hi mapatu kumbe switarata hi na pato ra le Tlopanama access road leri hi nga ri budgetela 16.9 million hi va na pato kumbe xitarata xa le Tshapani lexi hi faneke hi xi upgrader from gravel to paving lani hi nga xi allocatela 15.4 million ivi hi tlhela hi va na xitarata xa le Linyenye lexi hi faneke hi xi upgrader kusuka aka paving kusuka aka gravel xia aka paving hi nga xi vekela 14 million hi na 25 million rands leyi hi nga yi veka ya ku pave pato ra Zangoma to Mariveni aka ward 23 na ward 24 hi tlhela hi va na 5.4 million leyi hi nga yi veka ya ku upgrade pato ra Marironi to Mutrupa hi tlhela hi va na 23 million 23.3 million ya ku pfuxeta pato ra Dan access road kusuka a R36 ku ya fika a Inanini le ka Theba le then hi tlhela hi veka mali yo ringana 1.5 million ya ku upgrade pato ra Nkowankowa B Hope of Christ Bombeleni School Giyani Soshangana na Xirombarombeni hi ku tirhisa timali ta hina leswi hi nge ti own funding then hi tlhela hi va na hi veka 1.5 ya ku pave Nkowankowa section district Tommy Spaza shop via Bridge Mashava via Vodacom and Raymond Makelana lani hi nga ta tirhisa mali ya hina ya kusuka kwala aka masipala hi tlhela hi va na hi veka 1.5 million ya access street Shale Khopo Mlavisana school via Tikline and Moyakayaka Surutong ku fika mali keke na Xiromo na yoho ya tirhisa
own funding imali leyi yi nga hlengeletela hi kumaku aka ti revenues leti collector ana hala ku vutisa sweswo ku hikokwalaho ka yini hala kun'wana mi nga tsalangi ku mi nga vulangi ku own funding lawani mi ku own funding kambe yi khomini kwalano ni sungula ni kuma tinhlokomhaka ta mahungu loko se hi vuya hi ta sungula kwalano hi ta kota ku languta tiyin'wani ti-project leti tanihi masipala mi nga kunguhata ku ti endla i masipala wa Greater Tzaneen hi bula na councillor Richard Mfichana Shingange lava hi bulaka na vona tanihi acting mayor eka nhlekani lowu kusuka la emiakweni ya ka masipala a Tzaneen sweswiwani hi ya tlhelela studio 2A hi ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimisekini a hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili nkowankowa ngiyana lekhapani uyikhuba kahle eka 92.6 FM Munganane FM makomelela yaphethe inhlikani tinhlokomhaka ta mahungu tiyime hi ndlela leyi holobye ndzawulo ya vululami na vumbiwa Thembi Simelana a bakanyela tlhelo swihehlo swa matirhelo ya vukungundzwana MEC wa ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Eastern Cape a rhumela marito yo chavelela ku ya eka vandyangu wa mudyondzi loyi a dlaweke mahungu xitalo hi awara ya 1 hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ente yesu mingisero mgana lonene FM hi rito ka lava ri pfumalaka kwala nga yingisela u ri koho eka tiwadi teto hinkwata 35 ta Greater Tzaneen na tindhawu hi ku hi hambanahambana ka tona la mi nga yingisela mi ri koho khensa swinene loko mi teka xiboho lexi tsundzukani hi teri loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara ya 1 hi laha hi nga ta va kha hi twa matitwelo ya n'we mi bela riqingho hi tlhe hi bula na vahleri hi languteka timhaka ta ku va Buti Bongani Ngobeni Bongani Baloyi a ni swi twi Ngobeni yi huma kwihi Bongani Baloyi na Sesi Colleen Makhuvele ko va ye ka MKP ba suka aka Xiluva na Sara hi ku landzelelana tano se i mhaka leyi nga ta va kha hi languta mingisero mugana lona FM loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya 1 nhlekani lowu kambe sweswiwani ha ri ka masipala wa Greater Tzaneen masipala lowu ku ya hi tinhlayanhlaya laha wu kombisiwaka ku i masipala lowu wu nga na swe le mandleni ka timasipala to tala loko ku langutiwa la a Limpopo hi laha hi nga na councillor Richard Shingange lava hi bulaka na vona hi ku va acting mayor ka siku ra namuntlha eka hi twa ku xana hi yihi minongonoko leyi tanihi masipala va nge ri va yi kunguhatile va yi lulamisile eka lembe ximali 2024-2025 ku endla leswaku va ta kota ku tisa vukorhokeri ka n'wina tanihi vaaki a hi tlheleleni ka mi hlaya timali laya to hambanahambana ivi mi fika kun'wana se mi sungula ku own funding i yini own funding imali leyi loko hi karhi hi charge ti services leti hi tirhendalaku aka ina vukorhokeri lebyi byi endlaku aka vaakatiko yeah ngopfungopfu hi xavisa gezi hi xavisela madoroba kwala Tzaneen Hennisburg na le Letsitele na mapurasi lawa ya nga tala la ku ya fika le a inanini a Island ku ya fika hala va Hennisburg so hi va hi kuma revenue yo karhi kumbe hi va hi kuma mali yo karhi kwalaya se ivi hi teka hi hlengeletela ku ri mali leyi hi ta kota ku va hi tirhisa ku hi plower back hi sa vukorhokeri ku ya mahlweni so hi yoho leyi nge i own funding se kuna leyi hi kumaku hi nge i MIG Municipal Infrastructure Grant leyi hi nyikaku hi national government hi yoho yi ya ku ya endla letiya tin'wana ti-projects no ka ni nga vulangiki ku own funding aka tona leswi vulaka ku swi na nkoka ku vaaki lava va kumaka mapapila ya ku komba ku va hakela mali muni loko n'hweti yi hela va endla tano hi swoho sweleswo ni mahlweni yin'wana minongonoko leyi tanihi masipala mi nge ma yi languta handle ka mapatu ku ya hi laha mi hlamuselaka mihi ku na swibilowana leswi hi nga kunguhata leswaku hi fanele hi swi endla hi veke 4 million ku ya endla xibilowana le Marivathema hi xi vitana ku ri i Marivathema pedestrian crossing bridge and then hi tlhela hi veka 6 million ku va hi ya endla pedestrian crossing le Petanenge hi tlhela hi veka na 3.5 million rands ku ya endla
xibilohwana xa milenge a Thabini xi vitanaku i Thabina pedestrian bridge, ivi hi tlhela hi ta ta veka 1.5 million. Ma ku vona loko mi suka la Tzaneen mi famba hi R71 mi ya hala va Litsitele ku ya na Phalavora, loko ma ku humanyana la Tzaneen ma ku hundza Fairview ku na T ya ku ya Vuloveti. Yeah. So ni mpundzu loko vanhu va fanele va ta entirhweni a ku tirheki ndhawu liya, a yi na ti-robots in most cases, kumbe mikama yo tala mi ta kuma ku yime ma-traffic officers ya la Tzaneen va karhi va directa timovha ku leta hala ti yime leta ti hundza hi ndlela yeleyo. Yeah. So hi plani leswaku hi ya endla traffic circle laya, so hi veke 1.5 million ku ya sungula ku planisela ku ri hi nga yi endla ku kwala ka ku planisa mi fike kwihi mi se vulavula na varhali na yinini hi ku ku na kun'wana nga tshama hi va ringanyatela ku ndlela ni traffic circle vanhu va le ku hluphekeni ka tin'wana timasipala hi nge vuli ku kwihi va kombisa ku patu lera ra hina i ra rhali kumbe ra Sanral, sweswo swa ku tani onge ti swa tikanyana ku va mi hetelela mi kuma hi ku ka vula ndhawu liya xintshunxo xa muxaka wolowo xa laveka minkarhi hinkwayo leti ti humaka le a swi olovi ku ti joyina R71. ya hi vulavule na voho va Sanral ku ri hi na mihleketo yo karhi ku va hi olovisa ku kota ku tirheka nampundzu loko vanhu va ta haleni. That's why hi kote ku va hi budgeta 1.5 million ya ku ya sungula ntirho wolowo. Okay. Hi swin'wana loko ma ha ri kwalano swin'wana leswi mi swi endlaku tanihi masipala handle ka mapatu kumbe mi tata ka swona timhaka ta gezi ri ri mi nge maxavi. hina ana anta ko aka gezi hi na ti-projects ta ku tala leti hi ti endlaku ta ku electrifya ti-villages ta hina. kumbe mata endleleni yi khomisenseswe ku ni nga mi kavanyeti ni sungula no hundza hi le mavhengeleni mi ta kota ku ni hlamusela kahle timhaka ta gezi i makume mbirhi timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi bula na Councillor Rich Shingange hi bula na vona laha hi kha hi languta ka yin'wana ya migingiriko leyi va yi endlaka tani hi masipala hi ndlela leyi kambe sweswi ni pfumeleni ni sungula no hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi. A ku na supamakete yo chipa ku tlula USave. Leswi swi vula mbukutelo yo tala eka swimoka swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu. Swa nkoka swa siku na siku na swo tala. Hlayisa loko u xava 5 kg ya ti-Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions hi 179.99 ntsena na 500 gram ya xitina xa Rama Original 70% fat spread hi nxavo wa le hansi wa 21.99. U nga kayeli eka mbukutelo yo hlamarisa na swo tala. Mimbukuto yi kumeka ku fikela hi ti 8 ta September. Tsane eka USave. Hi nkarhi wa special eka Spar tsutsumela ka Spar xa wena xa le kusuhi u tikumela special leswi landzelaka. Tikumele 2 kg ya Spar parboiled rice, 2.5 ya Spar cake wheat flour na 2.5 Spar super maize meal loko u xava hi swinharhu ka swona hi 99 rand ntsena. Tikumele na 2 kg ya Spar IQF chicken mix portion loko u swipe reward card ya wena hi 79.99. Swipexali swi kona emavhengeleni lawa hlawulekeke ya ka Spar na ti-Super Spar eMpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 2 ku fika hi ti 8 September 2024 loko xitoko xa ha ri kona. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula. Mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani. Hayi no la ku kombela ku loko mi nga ha ri moyeni mi mbazanyana mi nga ha ri busy ngopfu. Mi vula mani? N'wina Botpet. Ni mi baza njhani ni rona nomboro ya n'wina? Hi yaleyo nambara ya mina. Kwihi? Ka Miyexe. Mina ni mi baza ni yi kuma kwihi nomboro ya n'wina? A ni sweswi ni fonini mi ta yi khoma nambara ya mina kwala. Khalanga Pet Mathebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Africa wa vulavula. Leswi mitsero Munghana Lonene FM inangana ku Africa wa vulavula hi ku tisela ku wona kusuka amiakwini ya masipala wa Greater Tzaneen ila hi nga ko eka nhlekani lowu hi bula na Councillor Rich Shingange bona i acting mayor eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi famba na vona eka hi bula hi languta ka gondo leri va ri famba kutani hi masipala ku korhokela vaaki mbatwini va kha va vulavula hi vukorhokeri hi tlhelo ra timhaka ta swa mapatu mabuloho na mhaka leyi ya laya
ko jika ye veri bulla veri south ma ku vona la ka tika la minkarhi ya ku tala hi laha ka ku na muti wun'wana wu na xihahampfhuka phatsa loko mi famba hi patu reriya na ri vona patu leriya kambe meyara yiseni mahlweni a sungula ku hlamusela timhaka ta gezi miri tanihi masipala timhaka ta gezi mi fambisa ku yini inkomu Mahashi eka timhaka ta gezi tanihi masipala wa Tzaneen the second biggest municipality in Limpopo. Hi tlhela biggest hi yini hi size na revenue. Revenue na swi tivi. Okay. Hi landzela Se mi la ku hi kholela. Hi landzela Polokwane wa kona. I ntiyiso lowu hi faneke hi byela vaakatiko ku va tshama va karhi va swi tiva. Then aka timhaka ta network ya electricity. Hina the second atikweni ra South Africa hikuva na network yikulu man so maka yini maka mapurasi ku va hangalaka that's why ni kombisile ku ri tintambu ta hina ti koka kusuka kwale va Johannesburg ti famba ti ya fika kwale va Eland ala tindhawini ta va Phalavura ndlela yeleyo. Now hi ri masipala hi na ti villages leti ti nga ko antswe ka tiwadi ta hina, so ti villages letiyana hi ti electrifyile hinkwato. Leswi sweswi hi endlaku swoho kumbe hi lwaku na swoho i ku va hi electrifya ti extensions. Loko vanhu va ka va huma switandi hi xilungu va ri it moving targets. Loko ma heta lani and then hala ku na swimitana swinharhu swi taniya. So aka lembe ximali leri ra ha ku helaku hi kote ku va hi electrifya Mukhwathu phase 2, hi electrifya Makheri phase 2 na yo a ku ri 60 units, hi electrifya Mandlakazi phase 2 50 units, Thabina Valley phase 2 85 units, Rikhotso 85 units, and then Mugwazeni phase 2 450 units, and then hina Akanani phase 1 leyi nga endla 45 units. So sweswi aka lembe ximali leri hi budgete mali ya ku ringana 57 million for rural electrification. Se loko mi ka vulavula nto mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku swi vula ku hi n'we mi nyika ku vanhu gezi loko hi languta Johannesburg hi languta sweswi mi nga kombisa va Eland. Se xivutiso lexi landzelaka i ku lava ku ta twisisa ku loko se mi kha mi nyika mphakelo wa gezi mi ri na network yikulu leyi ya ku tshama koho mi fika kwihi yona ku vona ku vanhu va tshama ni ku languteni Johannesburg a yikulu Johannesburg mi lo fika makumu a ku endleka yini swa Johannesburg mi ngo swi fika kambe tanihi masipala mi kunguhata njhani ku vona ku vanhu va kuma ndhawu yo tshama? Muhashi hi karhi a endla leswaku hi va hi ri na tindhawu leti vanhu va kumekaku va tshama aka toho. Hina hi kunguhate ku endla leswi hi nge i ti township. Ku na mali leyi hi nga yi veka ya ku endla ka township Inanini aka Nwamitwa na Xihoko, and then ku na mali leyi hi nga yi veka ya ku hi pfula ndhawu ya ku tshama koho kwala Johannesburg mi vulavulaka hi koho. So hi va hi ri karhi hi ri busy hi hlayisa timali ta ku ya tsemiwa switandi vanhu va hetelela va kuma ndhawu yo tshama. A hi velangi hi swi tshika hi ndlela yeleyo. Loko mi nga vulavula mi kutani i ntiyiso leswi mi vulaka swona hi ndlela yeleyo. Ku na sweswiwani ku na timhaka ta ku loko hi languta tanihi n'wina mi meyara wo khomela namuntlha kambe meyara wa n'wehe va tikomba va kha
va kha va khensiwa lomu va fambaka kona ku nga va ku ri na swin'wana leswi mi lavaka ku hi tshayela swona mi nge meyara hi mintirho ya vona va kumeka va kha va khensiwa laha na laha kumbe masipala wu kumeka wu kha wu themenderiwa laha na laha hi ndlela yaleyo muhaxi ina swo hlayanyana mi ta tsundzuka hi ve hi amukela Miss South Africa oh yeah. tanihi masipala wa Zanini vanhu vo saseka va huma kwa Davi Nukeri vanhu vo saseka va huma kwala kaya hi ve hi kota ku hi kuma an unqualified audit opinion hi ku landzelelana mahaxi so hi swin'wanyana leswi hi kumekaku hi khensiwa hi swona hi wine ku va masipala wo basa ngopfu la Mopani ivi loko swi ya aka province ya tikuma hi ri number 2 veri mi tlule mani holo Europe aya leko polokwane ai are ka xipo xa ku vula nchumu okay muhaxi hi tlhele hi xiximiwa hi South African Local Government Association hi mhaka ya ku va hi kuma ti-audits ta ku va kahle swinene then hi tlhele hi khensiwa swinene hi phueteriwa kumbe hi temenderiwa swinene hikuva hi hoste international tournament ya vakhegula ya tiko hinkwaro mani ra Afrika-Dzonga ri ta hlengeletana kwala na vanhu va ku huma Britain na America va ta va ta hlengeletana kwala hi va hlayisa la Tzaneen Country Lodge ku tlangiwa mitlangu heleyo hi tlhela hi ti ba xifuva muhaxi hikuva hi hosta Xitsonga Music Awards aka malembe mambirhi lawa ya hundzeke ene ha ta tlhela hi xi hosta lembe leri lero hi ta vuya laha ya hukuri leyi mavuya mi ta ku dyeleni hayi no hayi hi ta swi khensa sweswo loko va ha ri kwalano ku na timhaka mi dume ngopfu mani hi tshame ni kuma mapapila masiku rin'we ya speed trap yo huma la Zanini la mi tirha njhani timhaka ta ku hlengeleta mali loko swi ta ka timhaka ta mathikithi hi ku tin'wana swa leswi swi kumbexani van'wana va nga vulaka va ku swa pfuna loko swi ta ka timhaka ta ku ngetela nkwama wa n'wena muhaxi swin'wanyana swa leswi a hi vulavula hi swona swa ti-own funds ti va ti huma koho kwalaha ka mathikithi hi kote ku va hi davula muhaxi kusuka aka 400,000 hi ya ka 800,000 ya ku collecta mali ya ku huma aka mathikithi wa walawa mi pfa ku mi ta mi tsutsuma mi la ku ta hi swi nga tirhisona me ni tsutsumi ni hlamale ngopfu na mina ku va ni kuma mapapila ya mixaka luwa kambe na va ku ta ku se hi vuya ni mi twi mi kha mi vulavula hi timhaka ta Xitsonga Music Awards kambe hi ku angarhela tanihi masipala mi tirha njhani loko swi ta ka timhaka ta ku seketela timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko kambe mo ni khomela yona kwalano hi sungula hi hundza le mavhengeleni hi ta vuya hi hetisela hi yona a hi hundzeni laha mingisero Munghana Lona FM Shalamuka naphuzilezi ngobeni la kusibeketela sonto singasibeka la ya siritwani la kutoko kamara ni voni ku mani ku kumela ku hi tlhantlhamula mara hawa no swi la mi swi veketerisa xisweswiya ni nga swi hlayisa xiswona ni kombe mi swi veketela swiritwani leswiya mativa mi swi nyadzini heyi ni timuku namuntlha hi siku ra ntsako eka xithangoma a swona a hi yeni mahlweni namuntlha i siku ra ntsako eka xithangoma swiritwani leswiya mi nga nghena mi khe mi swi nyadza mi khe hi la ku swi paketela kahle swiritwani leswiya swi hlurile swiritwani leswiya swi mbini swiritwani leswiyana ni swi mbini hayi va nyike va vulavula van'wana Shalamuka 225 hi Mugqivela na Sonto ntsena eka Munghana Lona FM makombandlela
hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Kamgana lona FM kombandela ka kwa shala wana chik sukali ni makini ya masipala wa Greater Tzaneen ebola na kansela Richard Shingange tani lava nga khomela meyara loko hi kha hi vulavula na vona eka nhlekano siku ra namuntlha meyara yeni mahlweni hi languta ka timhaka ta swimhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko ku na nkulukumba wun'wana wa maseve wa mina va nge Vincent hala nkonko hala nga kwata ngopfu loko nga nga vutisi nchumu hi timhaka leti fambelanaka na timhaka letiwani miri yini hi timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko tanihi masipala ya inkomu mahashi timhaka ta mitlangu na vutshila a hi core business ya hina tanihi masipala wa Tzaneen hambi swi ri tani hi mhaka ya ku ri hi rhangela vaaki tanihi masipala ku na swo tala leswi hi swi endlaku ku seketela mhaka ya mitlangu ni vutshila ni vulavula sweswi na ku heta ku vulavula hi mhaka ya Xitsonga Music Awards leyi nga le kuteni hi November Ankowa Stadium i xikombiso xin'wanyana xa ku tinyiketela ka hina ku pfuneta aka mhaka ya mitlangu ni vutshila a hi nghene aka agreement ya malembe manharhu na Munghana Lonene ku hi ta va hi karhi hi hosta hi hostile malembe mambirhi lawa ya hundzeke leri i lembe ro hetelela ku va hi hosta hambi mo huma ku tiva ma huma kumbe mi le ka xiyimo xa kahle ku le ka xiyimo xa kahle xi vulavula hi swona mara tivani leswaku Xitsonga Music Award yi le ku vuyeni hi November Ankowa Stadium swin'wanyana leswi hi va ku hi karhi hi swi endla hi minkarhi yeleyo loko hi karhi hi hosta ku va ku ri na vanhu vo talo lava va vuyeriwaku ku na tinqambi leti ti va ku ti ri koho ku na van'wamabindzu lavatsongo lava va va ku va xavisa swakudya tihotela ta hina laha Greater Tzaneen ti va ti karhi ti khapa hi vupfhumba leswi swi tlakusaku revenue ya laha Greater Tzaneen na economy ya laha Tzaneen xin'wanyana hina annual Mayor's Cup leyi hi endlaka ku promota kumbe ku yisa amahlweni na ku kota ku hi thumba vanhu lavantshwa lava va faneleke va tikuma va tlanga ntlangu wa bolo hi va hi ri na timaratoni hi nkarhi wolowo ku va ku karhi ku tsutsumiwa so ku na mali leyi hi nga yi veka muhashi hi veke mali ya 6 million ya ku revampa kumbe ku pfuxeta Runnymede Sports Center leswi va swi vurile meyara aka council yin'wanyana ya hina ku ri Mayor's Cup lembe leri yi ta va yi ri a Runnymede Sports Field lembe leri mi vula leri nga ka rona leri hi nga ka rona yi va kona ku ri rini yi va kona ku ri yi va yi ri koho around December okay lembe na lembe hi va hi karhi hi endla sweswo then hi veke mali yo ringana 7 million ya ku hetisa le Rejeni Sports Ground ivi hi tlhela hi veka 3.7 million ya ku hetisa Bulamahlo Community Hall loko ku karhi ku endliwa mitlangu yeleyi hi ri masipala hi pfunetana na Department of Sports Arts and Culture ku yisa mahlweni kumbe hi seketela mhaka ti indigenous games mitlangu ya xintu mincuva na swin'wanyana and then na hi nkarhi wa ku ya luma vukanyi hi va hi ri koho tanihi masipala wa Tzaneen hi va hi karhi hi pfuneta ana ni vulavurile hi mhaka vakhegula ha va sapota na voho handle ka Xitsonga Music Awards
hi va hi karhi hi tirhisana na South African Youth Movement leyi yi tisaku festival leyi nge i Touching Life Music Festival leyi hi nga va na yoho lembe leri nga hela Alinyenye Stadium. Oh yeah. So hi swin'wanyana leswi hi swi endlaku tanihi masipala ku va hi seketela mhaka ya mitlangu na vutshila. Ku ni sala hi timinete ta mune kambe kumbexana xivutiso lexi a ni ta mi vutisa xona a ku ta va ku hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko ka hi langutaka swiyenge swo hambanahambana ku nga va ku ri timhaka ta dyondzo ku nga va ku ri timhaka ta vugevenga tanihi masipala hi ku swin'wana swa leswi swi talaka ku onha loko mi kha mi famba kahle tanihi masipala na leswi mi endlaka swo hi ndlela yaleyo na mintlhontlhotlhotlho leyi talaka ku va kona loko ku va na vaaki va kavanyeta ku ya mahlweni ka ti-program to karhi leti mi ti yisaka tanihi masipala mi nga hetisela mi ku yini ka swiyenge swoleswo. Muhaxi aka timhaka ta dyondzo ni lava ku vula leswaku tanihi masipala hi na leswi nge i Mayor's Financial Aid ku nga mali leyi hi vekaku leyi lembe na lembe hi lava ku identifyiwa kumbe ku kumeka vana vambirhi hi ward yin'wana na yin'wanyana lava va faneleke va pfuniwa hi mali ya ku huma aka Mayor Student Financial Fund ku va kota ku ya registera at university aka ti TVET colleges na le ka ti institutions tin'wanyana ta higher learning and then swin'wanyana hi tlhela hi supporta ti excellence awards leti hi ti endlaku kwala Greater Tzaneen hi na Mopani West district leyi rhangelaku hi mhani un'wanyana va ri i chava ribuda hey va ri kuma ku vito leri vito ra vo va ri thye hi mhaka yini va ri thye hi mhaka ku va tirha swinene loko va nghenile va endle leswaku Mopani West yi khoma number 1 la province hi ku humesa ti-results kahle. Oh yeah. I district i circuit manager i district manager. Oh okay. Mopani West. Mopani West. Chawari In fact, i district director. I never say switchingile loko I put manager. Oh yeah. District directors. I Mrs. Philippine Mudika va tirha swinene. Chawari board. Va lava ti team of work na afule. Yeah, va lava va ku vitla Mera ya ra nkarhi 2 minutes timbirhi ntsena swi leswi nga mfambi nga swi swin'wanyana i ku hi na leswi nge i ti-community safety forum leswi hi swi tirhisaka ku lwa na vugevenga lomu ti-village ta hina aka ti-village ta hina hinkwato sweswi hi na leswi hi nge hi na ma-patrollers lava va pfunetaku ku va va rindza swigevenga lomu ya mugangeni hi dume hi ku khoma number 1 laha ni hi mhaka ku va hi hungute ku gevenga lebyi a byi ri koho le Dan Village mi ta va mi karhi mi swi tiva mabanga na Boko Haram ya se ku rhurile hi ti-efforts ta masipala wa Tzaneen na ku tirhisana na va xiphorisa hi ndlela yeleyo so hi swo leswi kambe lexi a ni ta tsakela ku twa xona vaaki vona ke miri yini a ku na lava pfaka va mi kavanyeta mi kuma kumbexani sweswi van'wana swi vitaniwa ti-construction mafia na yini kambe van'wana mi kuma ku va hetelela va ni nga ku yini va mi kavanyeta ka minongonoko ya n'wehe ivi swi hlwerisa ti-project hi ndlela leyo aka minongonoko ya hina ku fikela sweswi a hi si va na swoho Muhaxi a hi swi va na swoho hi mhaka ku loko ti-projects ta hina ti nga si sungula hi endla ku hi vitana vanhu hinkwavo lava va khumbekaku kumbe ti-stakeholders hi tshama hansi na voho hi hlamuselana ku ri project yi ta sungula yi ta fambisa xileswi na leswi na leswi na leswi loko ku ri ku va koho lava va lavaku swin'wana na swin'wanyana van'wamabindzu lavatsongo lava va lavaku ku va saba kwalaya va va karhi va tihlanganisa na van'watikontraka hi ndlela yeleyo se swi va swi pfuna swinene ku hunguta sweswo leswiyana swa ti-construction mafias. Hi makumena ro second mi nga ku yini hi ntungu lowu vengi wu koho wa Bilharzia ntungu wa Bilharzia hi wu twile hi ve hi tihlanganisa na lava va rihanyo se sweswi va le ku endleni ka ti-tests ha yimele ku vona ku ri
ti-test letiyana ti hi nyika hina mara sweswi leswi hi lavaka ku byela vaakatiko i ku ri loko va vona swin'wanyana va nga swi twisisi a va hatle va tihlanganisa na ndzawulo ya rihanyo ivi va ndzawulo ya rihanyo va ta vona leswaku va pfunisa ku yini. Councillor Rich Shingange tanihi acting mayor wa Greater Tzaneen cancel swinene ku va mi rhurerile namuntlha. Awa i cancel na hikuva mi vakacherile hi ri khani mambo leswi ya mi lava ku dyondzisa swona ni zangi ni nghena laha ku ri ku va loyi a lava ku dyondzisa ku nwa vukanyi loko a dyondza xikolo hi ri thef la ni nghena kama mi se tani cancel swinene nkarhi wa n'wina. No inkomu khensa hina I khensa hi swona i sweswo mingisero Munghana Lonene FM inkulukumba Rich Shingange lava hi bula na vona tanihi acting mayor wa Greater Tzaneen. I minete ku bila wara yan'we hi kumeni mahungu ya misava na sesi Lilian Hlabangwana kusuka kwalano hi ta va kha hi twa ku xana ku endleka yini le ka va sesi Colleen na Buti Bongani kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava hi lawa eka sesi Lilian Hlabangwana. nkowankowa giyani le kapani uyikuba eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela. Muyingiseri namuntlha i nkarhi wo twa leswaku mhaka ya xinari etikweni ra Makombandlela yi helele kwihi. Twana matwa hi leswi a ni lava swona xichayachayana lexi hi ta xi vitana xinari anaka xintombana lexi vito ra xona i xinari kusukela siku leriya tintlhari ti ve ti hlanganisa gogogo leriya na risiha ivi va tumbuluxa nchumu lowu va nga tshamaka va wu twa va wu thya xinari a na vito leri a ri sewa ka xinhwanyetana xinari ku ta fikela sweswi a ku sa tshama ku va na xivundla etikweni ra Makombandlela. mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. Khesilephethe Nhlikani mi yingisa mahungu ya awara yan'we hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi. Meyara wa masipala wa Mopani xifundzeninkulu xa Limpopo Pule Shayi u vula leswaku rendzo ra xandla xa President Paul Mashatile eka projeke ya swa mati Giyani swi ta hatlisisa migingiriko yo gimeta projeke. Mashatile u karhi ku langutisa xiyimo xa matirhelo ya projeke yo phakela mati kusuka edan'wini ra Nandoni ehandle ka Thohoyandou ku ya eGiyani. Shayi u vula leswaku ka laveka ntsengo wo hlaya ku pfuna eka ku nyika vukorhokeri bya mati ku ya eka miganga ya 31. Kutaka deputy president swa tsakisa because deputy president va ta kota ku va na sense ya ku ri mphakelo wa mati la Giyani u ta kwini va ta twana hina ku ri kumbela intervention ku fika kwini and a swi tiva ku ri because DP is our senior leader will be able to support the institution through government to ensure kore afikelela phase 2 leyi fanele ku ri angarela 31 villages but also ni maka yako akoba 31 villages letseleke ha boyeka ku ya mahlweni inyikana the other remaining 40 villages leti fanele ku va part ya system hinkwa therefore kutaka DP swi tsakisa swinene. Eka mahungu man'wani Holobye wa Ndzawulo ya Vululami Thembi Smailane u bakanyele tlhelo swihehlo swa matirhelo ya vukungundzwana ku u vile na vuxaka lebyi nga na swivutiso na khampani leyi a yi nyika vukorhokeri eka masipala wa Polokwane ya Gundo Wealth Solutions. Smailane a yile mahlweni ka komiti ya vululami na vumbiwa ku hlamula eka swihehlo swo lombiwa mali kusuka eka khampani leyi endleke vuvekisi eka bangi leyi weke ya VBS hi lembe ra 2016.
2017 hi nkarhi lowu a ha ri meyara wa masipala ku vuriwa leswaku Simelana u lombiwe mali ku xava bindzu ra vhengele ra kofi. I will touch a bit on the appointment process of Gundu as the financial advisor on investment decisions of the municipality. Mayors are never involved, or councillors are never involved in procurement. So the work of appointment of a service provider is a responsibility of executives in the municipality. And in this instance, an advert was ran, a supply chain management process was undertaken, and Gundu Wealth Solutions was appointed as the investment manager, financial advisor to the municipality for a period of 3 years. This advisory work was undertaken at no financial cost to the municipality. Swatetano Simelana u vule leswaku u xavile vhengele ra kofi ku tilungisela vumundzuku bya yena na va ndyangu tanihileswi migingiriko ya tipolitiki ku nga swa xinkarhana. From a position of an assistant director right all the way when I resigned, I was the acting DDG. Having moved from safety, security, agriculture, office of the premier, in fact office of the premier, then agriculture, Department of Public Works, moved into being a office bearer in the public service. It becomes difficult to obtain employment outside public service and even to assist family members due to nepotism and favoritism or any other explanation. But also, political positions by their very own nature are short-term, and that necessitated me that I investigate the feasibility of commencing such a business, and a coffee shop seemed a feasible option so that I could create employment opportunities for myself and my next of kin. Xo hetisela MEC wa Ndzawulo ya Dyondzo exifundzeninkulu xa Eastern Cape Fundile Kade u rhumele marito chavelela ku ya eka va ndyangu wa nhloko ya xikolo loyi a dlaweke hi ndlela yo vava exikolweni eKwaBaqa. Muvulavuleri wa ndzawulo Malibongwe Mthima u vule leswaku muehleketeleriwa loyi a famba hi milenge u nyamalarile makhwatini endzhaku ko balesela nhloko ya xikolo. Mthima u vule leswaku va mangale mhaka leyi emaphoriseni loko hi hala tlhelo ndzawulo yona yi karhi ku vona hi nkoka wa nhlayiseko exikolweni. I ku hela ka mahungu mi ta yingisa man'wani hi awara ya 2 na Hlulani Inkomo. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlabangwani. tlangela siku ra yena ra ku velekiwa ka mixavo ya le hansi eka mbukto yo fana na bokisi ra 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer hi 56.99 ntsena na ti 410 gram tinharhu ta mathini ya Quebec Beans hi nxavo wa le hansi wa 45 rand. Naswona loko u xava hi 350 rand kumbe ku tlula kutani u swayipa khadi ra wena ra Extra Savings u nga wina vhene ya Suzuki Eco vhiki rin'wana na rin'wana. Mimbukto leyi yi kumeka emavhengeleni hinkwawo ya ka Shoprite ya le Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na North West ku fikela hi ti 8 ta September. Ntsena eka Shoprite. Bafana va tekana na Uganda eOrlando Stadium wa vuntlhanu wa tisikisi ta Ndzhati hi 2024 hi awara ya 6 nivusiku. Ntlangu lowu i wo fikelela wa AFCON 2025 hi masungulo ya gondo ro antswisa mendlele ya bronze ya 2023. Tigede ti ta pfuriwa hi awara ya 3 nindzhenga, naswona mathikithi ya kumeka eka Ticket Pro i 60 rand lavakulu na 30 rand lava nga hansi ka malembe ya 12 na vana va xikolo loko va ambale swiambalo kasi na swichudeni loko va ri na makhadi ya kona. Mathikithi ya ndyangu wona i 140 rand ntsena, lavakulu vambirhi na vana vambirhi. Tana u ambele swiambalo swa mhlovo wo seketela bafana ku va na nkateko wo wina sagwadi. Loko u tsandzeka ku fika erivaleni kuma ntlangu eka SABC 3 hi awara ya 6 ni madyambu, kasi ya kumeka na le ka SABC Plus na sabcsport.com. Ku kuma vuxokoxoko hi ntalo yana eka safa.net na le ka bafana ka X na TikTok. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula.
inkomo mintsara Munghana Lonene FM hi vuyile eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Mina ni khalanga Pet Mathebula wa smart wa Jimo xitlango maxingetano wa jajana makunela wa ndanda ti humilile ka timhaka ta masipala wa Greater Tzaneen se le ku buleni hi languta timhaka ta hina hi ku hambanahambana ka to hi ndlela yele. Ku na swiviko leswi nga ri ku ngheneni la swo komba ku ongete ku na maphorisa yo tala lama va tirhaka magondzweni ka N1 va nge ri ku khomiweni van'wana va khomeriwa ntlhanu wa makume ntlhanu wa makume hi mhaka ya ku munhu a nga ndzi ntirho lowu a fanele ndla wona ya ku hayi i ta famba na ntlhanu wa makume wa vachayeri hi la xiphiqo xi fikaka xi va koho miyingiselo wa Munghana Lonene FM se va fike ka xiyimo xa muxaka walowo vanhu ve le ku khomiweni se tin'wana ta timhaka leti kuxana hi nga tsakela ku twa toho mi angula hi toho kambe ke a hi sunguleni la kwala vhikini hi vulavule hi loko ni vulavule na tatana Good Enough Mashego loko ni vulavula na tatana Good Enough Mashego va teka me ku na munhu loyi a kumbe ku va ku tsariwe ku tatana Bongani Baloyi va ya ka MK ku nga va ku ri kumbexani ko va ku kambela mati kumbe ku ri timhaka ta ku himpela swi ta va swi ri koho a swi nga tshembisi kambe hungu leri nga hetelela ri va koho i ku sweswi ni vulavulaka na wehe se i xirho xa MK ku katsa na sesi Sara kumbe se Colleen Makhuvele kusuka ka ntlawa wa kumbe ka nhlangano wa politiki wa Sara na vo se i xirho xa MK xana swi nga va suka swi vula yini leswiwani ke i mhaka leyi lava ku mina na wena hi kota ku twana na yo ku ya amahlweni le ka 0860002543 u yi bela riqingho kwalano hi kota ku bula hi timhaka teto na teto hi vulaka hi tona nhlekani lowu ka hi languteka timhaka ta politiki ta Afrika-Dzonga MK party xi tikomba xi kha xi hlengeleta xi hi mhaka ya ku i phati leyi ya ha ri ku yitsongo a ku na swin'wana handle ka sweswo kambe ke ya ha ri yitsongo hi yini hi malembe na tin'hweti a ku na swin'wana handle ka sweswo se hi yo mhaka hi kha ni twa ni kha ni ku xihi kambe i vandla ra tipolitiki leri ri tikomba ku ngeti vanhu va le ku heteleleni va kha va tshunela swinene eka rona hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta hi laha vanhu va nga le ku khomiweni ha kona hi ndlela yeleyo se a ni tivi ku we kwalomu nga koho miyingiselo wa mehe u ri yini hi mhaka yoleyo hi le ka 0860002543 hi yo mhaka ni ku na hungu ri nga komba ku va Road Traffic Management Corporation namuntlha va khome ku tlula kwalomu ya ka 11 wa vatirhi va swa le magondzweni eka N1 kusuka a Polokwane ku ya a Messina ma ku vona hi tlhelo rero se swa tikomba ku swa nyumisa himpela leswi va ku swi kha swi endleka va lava ku ti holela vanhu lava khomanani hi xin'wina anakeni phorisa khoma ku rin'wana phorisa a va khomiwi un'wana na un'wana hileswaku i mhaka leyi hi fanele hi dyondza va ku hi dyondza timhaka ta ku na muholo hi va ka hina a ni mahola loko ku ve n'we mahala ku ta tlhela mi ti ngetelela muholo kha ri n'wina kha ri n'wina se timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku na twa toho eka ndlela yeleyo sweswiwani hi la ku bula na muhleri wa tipolitiki tatana Good Enough Mashego hi twa ku va ri yini tipolitiki ta Afrika-Dzonga Mashego nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM Mseri wa Munghana Lonene minjani hi pfukile minjhani Mashego ana me ni pfukile no a khensa swinene ni le kule ngopfu na la a Bush sweswi ni le Tzaneen ku nga ri khale ni ta va ni fikile la Bush la hi ta vona na hi Ndenga ya ku ta laveka hi ta va ni ta va ni ri hala ka mavhakamele va masikisi hala se ta hlangana kwala ya okay a hi sunguleni la Good Enough hi Mvulu a ho twa ungeri loko va ku hela ka vhiki va Sunday Times ka ku hayi tatana Bongani Baloyi va nga ya ka MK ko va timhaka ta ku kambela mati kambe se swi vuye swi endleka ivi ku tlhe ku landzela na van'wani ku katsa na mani Colleen Makhuvele va ya ka Sara se swi nga va swi vula yini swoleswo hi ku languta tipolitiki ta MK na lava va nge le ku landzeleleni vandla leriya Mashego leswi swi vuriwaka kwala i mhaka ku ri vanhu lava va tiva ku ri MK a yi na
a se ikhoma nhlawulo wa yona so akuna munhu loyi a nga vulavulaka leswaku me la ndzi ri kwala khomeke koho ndi vekiwe hi vanhu va ni voterile va ni hlawurile ku ta tshama kwala so leswi vulaka ku ri sweswi vanhu lava fambisaka MK lava rangelaka MK va nga swi kota ku endla swilo swin'wana na swin'wanyana leswi munhu a lavaka swona so loko munhu a ta joyina MK sweswi nga swi kota ku vulavula ku ri no man kombela ku ri loko ni joyina ni ta mi rhumela le parlamenteni ni ta tirha le parlamenteni ni ta va member of parliament swi nge tsandzi ku ri va ku rhumela parlamenteni ku ri a ku na munhu loyi a ta rila a ta ku amari leyi u hlawule mani mhaka ku ri vurhangeri va MK a vu hlawuriwangi so sweswi MK laha yi ri koho sweswi yi fana na COPE hi lembe ra 2008 laha vanhu a va joyina COPE a suka ka ANC va joyina COPE hi mhaka ku ri a hi ri vandla lerintshwa ri ri vandla ra ku ri a ku na munhu loyi a nga ku byela ku ri yi hlawuriwile so hi swi vonile ku ri ku ve na vanhu va ku tala ngopfu va joyina COPE mara va yi joyina va langute swin'wanyana ku ri hi lembe ra 2009 loko ku yiva ka nhlawulo va ta swi kota ku ya parlamenteni endzhaku kwalaho van'wana va ta swi kota ku ri va ta ka timasipala so leswi swi endlekaka ka MK party sweswi swa vanhu va ku fana na vo Colin Makhuvela vo Baloyi na lavan'wanyana vo Mzwandile Manyi va ku ri va joyine endzhaku ka nhlawulo a swi fanelanga swi hlamarisa ngopfu i ku ri kahle ku ri MK party i vandla ra njhani ri ta vonakala loko hi nga swi kota ku khoma nhlawulo ku va na vurhangeri ve ku ri hlawuriwe hi vanhu ku ri vanhu lava ta va na ti-rights ta ku vulavula loko munhu a suka ka party yin'wanyana a nghena ka MK so a nyikiwa position ya ku rhanga se ku ndleka yini hi vanhu lava va nga ringeta ku vhotela mavandla lama hi nkarhi lowu wa nhlawulo na vo va ya kona kumbe ku endleka yini ku twa van'wana va kha vula ku leswiwani ko va tipolitiki ta ndlala mi vona yini n'we i politiki ya ndlala ku ri a yi langute ku sungula ku ri vanhu lava joyineke MK va huma le kwini sungula yi tata na Baloyi ku ri hi nkarhi leyi vanhu va ku tala va tiva na Baloyi a ri lunga a ri meyara ya Democratic Alliance endzhaku kwalaho a suka ka Democratic Alliance a ya ka Action SA ya Mashava endzhaku kwalaho a suka ka Action SA a ta sungula Xiluva endzhaku ka Xiluva sweswi se le ka Mkhonto party so ka malembe manharhu kumbe tsevu ra malembe munhu loyi u swi kote ku ri a va lunga ra mavandla 3 ya woho swin'wanyana a ri a rhangaka ka vandla relero wa vumbirhi i languta munhu wa ku fana na Mzwandile Manyi khale a tiva ku ri munhu wa African National Congress u ke a va director general ka government u ka tirha ka GCIS a ri munhu wa African National Congress endzhaku kwalaho a huma a ta sungula vandla ra yehe endzhaku kwalaho a ta suka a ta joyina EFF endzhaku kwalaho a ya ka Mkhonto party so ku na faya mavandla kwalaho Colin Makhuvela a ri le ka COPE a suka ka COPE a ta sungula vandla ra yehe a suka ka leswi ni swi vulavulaka laha ku ri loko u va langutana le wa EFF le wa student command ku ri sweswi va vulavula ku u ta joyina Mkhonto party loko u languta ku ri vanhu lava vana ku ri va na ti-career ta ku famba ka ti-political party ta ku ri a ti swi koti ku tirha so loko u sungula Xiluva u ya ka nhlawulo u nga kumi nchumu u suka ka MK a swi vula ku ri u famba na mani a ndzi ri swa komba ku ri a ku na munhu loyi a voteleke a hlawuriweke leswi ku kombaka ku ri a wu na malunga wehe u ri Xiluva Sara Make Makhuvela na hi nkarhi leyi a ta suka ka COPE a hambane na tatana Lekota a ya ka fana na kona swi kombile ku ri leyi a ri alliance mara na yehe a ri politician swi ti kombe ku ri a ku na munhu loyi a lavaka ku tirhisana na ye kumbe ku fambisana na ye kumbe ku votela so vanhu lava va fambaka le ka Mkhonto party loko va languta i ti-career va ku i xilungu va ku i ti-careerist vanhu va ku ri u lava ku va ka political party la ta swi kotaka ku yi tirhisa hayi ku ri yo yi tirhisa ya a ta swi kotaka ku yi tirhisa i ku ri kambe munhu loyi a ri ka kumbe a ri tatana Baloyi a ri ka DA a ni voni leswaku a ta suka ka DA a ta ya ka MK party munhu loyi ni vonaka ku ri nga vulavula ku ri kumbe ta mi hlonipha i lexi a xi endleke i munhu wa ku fana na Xivambo i ku ri a ri ka EFF a ri deputy president EFF a suka le i mhaka ya principle ya yena to say a ya ka Mkhonto party so van'wanyana va na ku ri a va na vo Kanye House a na party ya yena a suka a le ka Mkhonto party so i vanhu lava ku ri va fambisiwa hi ndlala ene ta swi vona loko swi nga endleka ku ri Mkhonto party ta khoma nhlawulo wa yoho i ri political party
se ku sungula ku vulavuriwa swa ku tala ngopfu u ta vona va ta tlhelela ka maphakati tin'wana mara va nge yile ka ANC ku ri a ku na nchumu ka ANC kumbe lava lavaka ka ANC va ta ka ANC hi 2026 hi ku ri va ta lava ku ri endzhaku kwalaho va ta va nyika ti-position kumbe va ta va timeyara kumbe va ta va tikhanselara mara sweswi leswi endlekaka a yi ri alignment ya ku na kulawula yo khale i timhaka ta swakudya ta ndlala hi ku ri lava vanhu va lava fambaka i varhangeri vanhu lava rhangaka lava humaka kona mara ku fana na ku ri i xilungu ku na swin'wana va ku a leader without followers is just a man taking a walk hi ku ri a va ri nje vanhu va xinuna va ti fambela endzhaku ya ku nga na munhu kambe ku nga va ku ri ku vuyela ka MK loko xiyimo xi te tani van'wani va swi vulaka va ri ya i ti-big shot kambe van'wani va ku ti-big shot ta njhani hikuva ti ri vanhu hi yo mhaka ti ku ya palamende n'wina mi ri yini u vula vanhu lava fambaka vanhu va vo fana na va Bongani Baloyi na va Sis Colleen Makhuvele van'wani va nge ri MK yile ku vuyeriweni yile ku kumeni ti-big shot kambe van'wani va ku i ti-big shots ta njhani hi ku a va nga kotanga no nghena a palamende i ntiyiso yeleyo ku ri loko u nga swi kotanga ku nghena palamente wehe i vandla ra wehe ku ri i movha ya wehe ya ku ri a yi fambisiwe u nga swi kotanga se u famba u ta ri u ya leka emkhotweni phata a ku na big shot i vito ra wehe ntsena hi leswi a swi vulavuriwa khale ku ri loko u khandziye xitonkana u ku xitonkana lexi u famba xo kumbe loko yi ku Mandela a khandziye xitonkana a nghena dorobeni xitonkana lexi a swi ta ku kumbe vanhu va swi rhandza ngopfu ku ri a swi ta vona vanhu va yimbelela van'wana va cina mara swi nge tivi ku ri a hi swa nkoka i vito leri a swi ri fambisaka so vanhu lava mavito va tiviwa ngopfu mara a yi ku ri i ti-big shot languta vanhu va ku fana na vo Gama ku ri big shot ya le kwini Gama munhu wa ku fana na Molefe ku ri a ri big shot le kwini i vanhu va ku ri ku na swin'wanyana leswi a swi tivaka ku fana na Molefe i munhu wa ku ri swa ku fambisa swa ti-management wa swi tiva mara vutivi bya ku fambisa mabindzu vu nge tirhi le parlamenteni loko u nghene parlamenteni u ta va politician ku ri se u fanele va munhu wa ku ri a wu tirhi i management ya wena u tirha hi politiki so leswi i leswi swa ku ri swi ta vavisa mkhonto loko nkarhi wo famba ku ri loko ku ta nhlawulo ku laveka varhangeri va ta huma va leyi va ta vulavula na vanhu va ta famba va le makaya le vo Manyeleti vo Jimmy Jones le Nasi le tindhawini vo Madombija le so a ndzi voni ku ri munhu wa ku fana na Molefe kumbe na Gama u ta famba na mina ni ta famba ni ta endla house to house loko ndele so i leswi swi ta vavisaka MK i ta vona koho ku ri a ku na big shot kwalaho hi ku ri loko u lava ku ya ka vandla ra politiki ku laveka u sungula vanhu va la hansi kumbe grassroots vanhu va ku ri va ta endla house to house vanhu va ku ri loko u lava ku nyika vanhu ti-food parcel va ta famba ka makaya vanhu va nyika vanhu ti-food parcel hayi munhu wa ku ri ta va ri le ofisini a ku u lava ku endla political party that's why ku ri MK party i vandla ri njhani swi ta vonakala loko lembe leri va nga swi kota ku khoma conference ya voho ya nhlawulo swi ta vonakala mani loko va nga swi koti ku khoma lembe leri va nge swi koti va nge khomi lembe leri taka hi 2026 laha ta vonaka koho ku ri leswi va swi endleke North West swa ku wina by election swi ta endleka hi ka tiko hinkwaro hayi na mitwa Mashego a hi hetseleni loko ni kha ni languta ka siku leri swi tikomba ka ha ri na vanhu va susumetaka timhaka ta ku ANC yi le ka ntirhisano na DA kasi van'wani va ri hako a ku na ntirhisano na DA mo ndlela ku phusha kumbe ku susumeta tlhelo ra n'wina ra mhaka narrative yo karhi ANC yi tirha na mavandla yo tala ku na va UDM laya ku na va Good ku na va DA ku na Inkatha Freedom Party sweswo n'we mi ri yini loko ka hetsela Good enough Mashego MK kahle leswi endlekaka i leswi hi ku i government of national unity i ta ku government of national unity ku ri vito leri sasekile mara kahle i alliance ya ANC na Democratic Alliance loko se nghena ka alliance na ANC i komberile ku ri no i ta na vanhu va yo va le ka Moonshot Alliance vo IFP na van'wana va ku ri a yi ti byerile ku ri loko i nga hlula ANC hi vo va ta khomaka la Afrika-Dzonga va ta rhangelaka so va swi vonile ku ri va nge swi koti ku rhangela hi tinamba leti va na toho so loko va nyikositana ANC va yi byerile ku ri no yi kombela ku ri i nga ti i ri hexe
i ta na vanghani va hina so va yi byela va ko tani na vo se i ta na vo FF plus i ta na vo IFP so ANC a ku na narrative leyi va nga swi kota ku yi endla sweswi kumbe munhu a nga vula ku ri hi nkarhi leyi tata na president Cyril a ri le China leswi va swi vulavulaka swi komba ti-policy ta ANC kumbe kumbe ideology ya ANC hi mhaka ti one China policy hi mhaka ya swilo swa ku tala sweleswo mara sweswi munhu un'wana na un'wana a tiva ku ri narrative leyi yi ri koho leyi narrative ya Democratic Alliance a yi lava hi nkarhi wa kusukela khale ku komba ku ri ANC nge swi koti ku rhangela nge swi koti ku khoma la Afrika-Dzonga i kombile munhu wa ku fana na Helen Zille vulavula khale na vanhu va ku fana na vo Tony Lon loko u hlaya leswi swi taleke khale i ku ri ANC nge swi koti ku ri i khoma ku fika Yesu a ta hlela a vuya so sweswi leswi swi vandla ra ku ri na narrative leswi kotaka ku yi komba ene ya vonakala hi mhaka ya vo Kabarnak na vanhu i Democratic Alliance mara ku ri se i le ka mfumo swi endla ku ri ku va na pongo yin'wanyana ku ri a yi swi koti ku ri i ta yi endla ku ri vanhu va nga twisi ku ri i party ya njhani ndzi vulavula hi mhaka leyi tatana minister Steenhuisen loko a kombela ku ri for ya vanhu la a lavaka ku ri va ta tirha swinene ku ri ku laveka vanhu lava ku va na deviation va nga va languti ngopfu ku ri va dyondze ku fika kwini vanhu la for ya vanhu loko va languta i valungu ntsena a ku na munhu wa ntima leyi munhu loyi a lavaka ku ri u ta mi faka swinene a ta va chief of staff Kabarnak i mulungu a yi munhu wa ntima so ku va le ka mfumo ku va le ka cabinet swi sungula ku komba ku ri DA i vandla leri njhani so that's why ku vandla leri ra ku ri na narrative na ideology leri lavaka ku yi tirhisa ku la ka GNU i yo DA ntsena ANC yona sweswi i laka va ku i survival mode xilungu i lava ku prove ku ri na yoho hi nga swi kota ku endla swilo mara i na vanhu van'wani va ku ri a va basanga la ka yona and a yi swi koti ku ri hi nga endla swilo i ndlela ya ku hambana na leya DA sweswi ya vonakala ku ri i cadre deployment leswi swi endliwaka sweswi i vustenezi ni yo cadre deployment mara ANC ku laveka i ta komba ku ri i nga swi kota ku va na varhangeri va ku ri va basile va ku ri u nga va kombi va khomekelaka vo VBS ka yinini mara ya tsandzeka sweswi ku ri loko o languta swin'wana na swin'wana leswi corruption yin'wana na yin'wana leyi khomaka malunga ANC ku fana na arms deal na VBS i ta vulavula ku ri i vo mani mara kahle a yi ku ri i individual i ANC i ri nkwaro ya ku ri i khomekile that's why yo yi nga swi koti ku phusha narrative DA ya swi kota ku phusha ku ri vanhu va ntima va swi koti ku khoma that's why yi nghene i ri valungu that's why na Steenhuisen ka officer ye u lava ku ri ku nghena valungu va ku tala ngopfu a nge pfumeli ku nghena munhu wa ntima ku ri a nga dyondzanga mara u ta kombela ku ri a nghenisa valungu va ku ri a va dyondzanga a hi hetiseni hi timinete tinharhu leti nga sala na tona good enough Mashego hi languta timhaka ta mkhaya wa n'we tatana Mandla Ndlovu va cince cabinet ya voho va Khosatu va vilerisiwa hi ku khale ka matsalano wa voho hi ku nga langiwa yena loko ku balansiwa gender ku le ku ndlekeni ka yini ka tipolitiki ta Mpumalanga loko mi languta leswi nga endleka hi ku cinciwa ka cabinet leyi ya a vona Khosatu swi va bile brapet tindzhawu ta ku tala la khomeko wa ANC loko ri premier ku fanele la Mpumalanga ku na ti-department tenant ku na khume ya ti-department tenant ti-department before even tatana Ndlovu Gachena ta sungula kumbe a ku lava ku endla cabinet ya mehe ku na ti-position tintlhanu ta ku ri se ti khomiwile position number 1 ya ka Women's League ya vumbirhi ya ka Youth League ya vunharhu ya ka Sanco ya vumune ya ka Khosatu ya vuntlhanu ya ka SACP so leti ti ri ntlhanu u nge vulavuli to ku ri leti ti allocated so ku laveka a ta kuma 5 at position a ta faka vanhu va ka 5 at position so leswi swi endlekeke ku ri a ku fanele ku va na 50-50 leyi ANC yi lavaka ka vurhangeri so loko swi nga endleki swa ku ri ku va na 50-50 sweswi a fanele a faka a humisa munhu a faka un'wanyana swi ti kume ku ri munhu loyi a faneleke a huma laha ku fanele ku va munhu wa ku a nga na ground a ni ri van'wanyana loko languta a va ri timeyara van'wana ti-chairperson va humaka kona ene tatana Ndlovu sweswi u languta na le ku ri loko se ku ta nhlawulo ANC wa vurhangeri na nhlawulo wa local election ku fanele ku ri ku va na vanhu lava kotaka ku endla munhu wa ku ri a nga na support wa ku ri u nge vulavuli ku ri u na ground i ye Fidel Mlombo ku ri Khosatu nga rila ku ri no munhu loyi a nga fanele a hlongoriwile mara swivutiso a xavurishaplile mara swivutiso i ku ri loko va nga humisi yena va fanele va humisa mani hi mhaka ku ri van'wana ti-chairperson
van'wana a va ri ti-mayor ene va ta laveka loko nkarhi u famba so leswi leswaku ri a fanele tatana Ndlovu va swi vone khale ku ri a kombele ka yo khosati ku ri mi nyika munhu xisati ku ri ku ta va ye MEC ku ri sweswi leswi endleke vhiki leri swi nga endleki swi nga kala ti-ANC ka unit yoleyo va lavaka ku endla na tripartite alliance. Good enough Mashego khensini nkarhi wa n'wina ku ya ku engeta Ensamele. Inkomo good enough Mashego mingisero mkanalona FM hlelo wa politics lava hi bula na bona hi la ku ndza yini sweswi mingisero me sweswi ya ka hloko mhaka ta mahungu kusuka kwalano se hi ta qingo ra wena ni lava hi bula hi langutaka timhaka to toleto ta va a hi ti nyika nkarhi wa ku bula hi tona kwala vhikini timhaka ta Mani Colleen na Botibongani hi ndlela yeleyo hi nga tlhe hi katsa na ku cinca ka kabinete ya le Mpumalanga muhumelerisi wa mina nga studio a hi languteni valavo ntsene tatana Ndlovu lavo ta va ku va la ku ni baza mivhemba byela ku swi nge lungi a hi languteni valavo ntsene kambe ke sweswi hi ta va languta ntsene loko hi vuya mahungu na misava ya hafu ku bila awara ya n'we a hi amukeleni sesi Lilian Hlabangwani nhleka mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi la khensa swinene khalanga na swi twisisa swinene i Hlulani Fanuel Magayisa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya mbirhi nhlikani vayingiseri xandla xa president wa tiko Paul Mashatile u vula leswaku mfumo wa vun'we bya tiko GNU wu bohe ku nyikela 5 wa malembe lawa ya taka eka ku languta ka swilo swirharu leswi swi nga swilo leswikulu leswi wu swi rhangisaka mahlweni ka nhluvukiso wa tiko. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya mintirho ya mfumo Sihle Zikalala u vula leswaku mhaka ya koxiwa ka vanhu timali to karhi nkani eka xiyenge xo aka ya vilerisa swinene ka ndzawulo kasi masocha ya tiko ra Israel ya suketela endhawini ya Jenin eWest Bank. A hi tweni mahungu xitalo la ka wariya ya mbirhi Afrika wa vulavula Khalanga Pet Mathebula enhlikani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula eso so mingisero mkanalona FM nangona ku Afrika wa vulavula le ka 0860002543 hi ndlela yeleyo wena angula ku yini comment mhaka ka mhaka leya ku eka hi bula yona hi ndlela le 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka mingisero mkanalona FM kota ku twa tlhelo ro lero handle ka sweswi nga tirhisa X leya khale ka Twitter i twa ku kwalano kona u ri yini hi ndlela yeleyo u sungula mingiseri un'wana mingiseri a hi katseni na liya ya ku khomiwa ka maphorisa va swa le magondweni va khomeriwa timhaka ta ku va kha va ringeta ku teka mali hi ndlela yeleyo hi twa ku we i ri yini hi mhaka yeleyo ya ku vanhu mi za mukhomiwa mukhomeriwa 5 wa makume hi mhaka yini vanhu va ka hina mi xota yini loko ni ta fanele mi kuma se mi kha mi khomeriwa 5 wa makume ntsena a hi amukele mingiseri loyi a ri wo sungula nhlekani loyi nhlekani aye minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani allo Khalanga papa minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile na ku vulavula nyana hi leya ku lava va nga fikela mavandla va na vandla ra NK ya va ringeta komba ma South Africa ku ri vanhu lava va telangi tirhela South Africa va teka tirhela swikhwama swa vona he va ya va ringeta ku hikokwalaho ka yini mi fike njhani kwalano mi fika hi ndlela leyi ku ri a ni ra va ri na mavandla lama va campaign la wona yes se va hlulekile va xikumanga va kota ku dya se langusa ndhawu leyi nga ta dyela kona va ya lava nga ta dyela kona ku va mi komba ku rawa South Africa na ku mi xavisa mi xavisa ku olova va nga xavisa South Africa ku olova because a va swi va yime kwini xa ku sungula loko ri ku a va tsandzekile se vanhu lava nga vhota va vhotela vo ka nkarhi va siye kwini a va lo va xavisa va siye kwini vanhu lava nga va vhotela ku ri va ko va lava va ya kwale palamende loko va tsandzekile ku ya palamende vo va lava ku ya nghena palamende lava nga va vhotela va va siya kwini loko va tirha Khalanga loko va tirha ku ri va tirha hi daka boyi loko va heta a va sala tipulu vo lahla va famba no na mi twa sweswi mi vulaka swona kambe un'wana a nga vula ku a swi koteki ke ku vanhu va ti langela va ku sweswiwani se hi teke xiboho
xa leswaku halawani a ka ha tirheki hi la ku ya tirha hala hi ta kota ku tirhela vaaki a ni xikongomelokulu va la ku tirhela hina vanhu lava awu a va la ku tirhela hina va la ku tirhela vona va la ku tirhela vona va la ku tirhela vovinyi va la ku tirhela vaaki vanhu lava loko ri va la ku tirhela vaaki a va yimela vaaki lava nga va vhotela va fika va phusha phati ya vona ya mahlweni za ta tikala nga ta sula kona va hi komba ku hi fika laha loko ku le tirhileni a ni nge vusiku loko rhufele yindlo yi puta na tlela ka makhelani siya vana ndzi va sala va nela hi mpfula hi leswi va nga swi endla phela va fambani na vana va vona va siya va la nga vhotela va fambeni rena a ni ngo vete va nga langa vanhu lava ku va kota ku va va hetelela va ya kumbe va nga yi le ka mavandla lama va ya ka wona phela loko hi ya ku vhoteni ni va ni vhota ni tshembele ku a khalanga va ta famba na a ni ri Zuma ni ta famba na Zuma natural Zuma ni yi vonile a yi ni tsakisanga sweswi ni famba na khalanga wa teka ni khirisela le ka ku mi a ku ni tsakisanga a ni va vona ni va ni tirhela mara wa la ku tlhela ni teka ni tlherisela kwalini ni mi twini phela va lava nga ku vhotela ti ngeta ku va swo ku Zuma nga va tirhelangi kasi va nga vhotelanga Zuma ku a ra MK a va ta va votele MK hi nkarhi woluwa sweswi vo va tlhela va teka vanhu lava nga va fambeni va le ka Zuma ra siku leri a va vulavula ku Zuma a nge ti na peace Zuma a nga endli swona ni mi twini va xavisa tiko vanhu lava ni mi twini bota mina Kensa inkomo inkomo papa Kensa swinene veri va xavisa tiko wena u ri yini 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula veri namuntlha ku na ntlangu wa bolo ya vafana va tlanga na Uganda ntlangu lowu wu sungula sweswi awara ya ntsevu leswaku ku ta va na ku cincacincanyana ka minongonoko kokwalaho kambe ke hi veri nga kayeli nongonoko wo hlawuleka hi awara ya nhungu loko ku hela ntlangu wa vafana wu ta va wu ri wa yini a rets hina hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani mi amukeleni ka munghana lone a ku ha ri na munhu laha 0860002543 nakona ka Africa wa vulavula hi le ka munghana lone na FM makomba ndlela hi ku tisa wona hi ri la a tindlwini ta masipala wa Greater Tzaneen ku na kun'wani ku nga na mati man'wani ma nge ku ndzeni swin'wana swo tsakisa ngopfu laha kambe ma nga va ma huma kwihi mati lama kumbe swi lavi mina swa mati lamani swi tshika kambe swi le ku ndleni mati ma le ku ndleni swin'wana swo tsakisa ngopfu heswo swi endlaku na mbangu lowu tsakisa la nga ka wo ni ta mi tekela video ya kona mi rhumela ku mi kota ku swi vona ku endleka yini kambe hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi hi twa ku yene angulaku yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lone hi mi amukeleli ka munghana lone FM nhlekani mahasi mingiseri minjhani pfukini hi va wona mani pfukini a hi tsutsumeleni Mpumalanga leswi comrade luya a nga susiwa ku va MEC i fane a swi amukela ku a ku fane ku va na leswi vuriwaka sacrificial land mara swi hi kambirhi swilo leswi muhaxi ka province ya le Gauteng ka malembenyana ndzhaku ka ha ri Premier Makhura kulukumba loyi va ngo Dr. Kgosientsho Ramokgopa ivi a va sacrificial land va n'wi susa ka xitulu xa vu MEC mara leswiya swi hetelele swi n'wi pfulela tindlela kahle a teka nkarhi wo leha a kumeka a ya tirha ka ofisi ya president a hetelela a fikelela kwala a nga kona so leswi ni lava ku xi kombisa ti-setback a hi kumeka ti vheta ti ku pfalela swilo swa wena swi nga ha fambi mara swi ya hi ku are you well equipped ku i nga kumeka i tirhiseka na le ka yin'wana deployment ke so a ni swi tivi comrade Fidel laha a nga kona i swi teka hi ndlela ya ku setback leyi yi nga kumeka yi va yi n'wi pfulela minyangwa kun'wana kumbe i swi teka ku nga va ku ri a factional battle leyi va ku yi ri kona ndzeni ka vandla leri hi nga ka rona na alliance in general so mara mina ni swi teka ku o fane a swi amukela hi mhaka ku pholisi ya ANC yi vula sweswo ku loko premier yi ri ya xinuna ku fane ku va na ti-MH to ringana tsevu sweswo swi kona ha swi tiva hinkwenu so ku va a ve sacrificial land a pfumeli ku swi endleka ku ri na kun'wana ivi la a nga ta kumeka a nghenisiwa kona ku kumeka a deployiwa a ta kumeka a tirhela rixaka hi leyi mina ni yi vonisaka swona n'wamahaxi na mitwa i timhaka tin'wana ti kambirhi a ni ngo lexi xin'wana i ku a va nga va kha va swi twisisa kambe xivutiso ku ta va ku
ku twisisa loko mi vulavulaka hi koho hi loko ku twisisa hi ku a ku sunguleni va khosata va twa lava vilela ku hikokwalaho ka yini ku ringanisiwe rimbewu hi lowa ka hina. That's why ni hlamusela ku a va fane va va political matured. Loko va va political matured va ta swi tiva ku loko ka xiyimo lexi Premier Ndlovu a nga hlangana na xona a ku fane ku va na sacrificial lamb. Kun'wana ka article yin'wana loko ni kha ni yi hlaya mpundzu wa namuntlha Premier loyi a ni swi tivi ku u kumeka a phathela na mara i flip a coin ku ringana 100 times a ku ni nga susa mani swi hetelela swi komba ku i fanele a susa Comrade Fidel. So Comrade Fidel u fanele a swi twisisa ku loko ri ke ni ti-qualities ta leadership na tona i ta deployiwa ka yin'wana ya tindhawu laha a nga ta kumeka a tirhisa skills na competency leyi a va ka a ri na yona. So mina ni yi vona hi ndlela yaleyo ina swo boha khosa ku yi kwata na loko a ku ri SACP a swo boha va kwata ku va na swivulavulo mara ho fanele hi swi tiva leswaku ku fanele ku va na sacrificial lamb leswaku pholisi ya ANC ya ku va ka mhani kumbe va xisati va fanele va ka nhlayo yo tlakuka katsongo ku tlula va xinuna swi fanele swi va hi ndlela yaleyo. So hi mhaka ku a nyikiwini nkarhi wutsongo wa kumeka a va MEC swi vula ku i na byona vuswikoti a pfumeli ku swi endleka leswiya swi ta swi ya n'wi pfulela yin'wana minyangwa laha nga ta kumeka layini a kombisa vuswikoti bya yena na vutivi bya yena eka timhaka ta vufambisi eka mfumo. kambe a swi veki ku rivaleni ku ongeti vuxaka lebya n'we a bya ha ri byona lebyiya byi ri xiswona khale byi nga byi ri COSATU na SACP na ANC bya tripartite alliance vunghana lebyi ngo muhaxi byi tshama byi ri na i swivulavula kumbe swo karhi leswi swi endlaku ku byi tikomela bya tsekatseka ene hi ku ya hi mina ni vona swi ri kahle hi mhaka ku vanhu we are not homogeneous a hi voni swilo ku fana tanihi hi ti-alliance ti nga ka tripartite hi vona swilo ku hambana mara swilo xikulukumba i ku the so called dominant view hi yo yi kumekaka yi hetelela yi pasisiwa amakumu ka siku. So bya hina a byi nge onhaki naswona swi Comrade Mapayila loko na ku yivanyana laha ka vona swi humelela hi ku ya hi mina it serves us very good because he's creating an environment ku va na a discourse va ta ya tanihi secretariat ta tripartite va kumeka va vulavula hi swona ku leswi a hi swi tirhiseni a hi fambe hi ndlela leyi laha a hi fambe hi ndlela leyi va njhekanjhekisana. That is the nature of the alliance loko leyi nga ka yona a hi kumeke a ku lerisaniwi ku kumeka ku njhekanjhekisaniwa and then the dominant view hi yona yi kumeka ku yi kha yi pasisiwa ku ya mahlweni. nemeteri bot khenseni nkarhi wa n'wina sumani inkomo muhaxi a khensa kusuka tindlwini ta masipala wa Greater Tzaneen hi laha hi nga kona nhlekani lowu tisela nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ndlela yeleyo a hi khutumikiso mina ka 0860002543 hi laha hi tiselaka nongonoko lowu hi ri koho hi lava ku twa ku n'wangulo wa wehe wihi kumbe timhaka kwala nga kona a ni twi munhu a kha a vula nchumu hi timhaka ta maphorisa lava vo hlongoriwa ntirhweni va yisa mavoko ndzeni ka mapoto a ni ku na leswiya swa mapoto mambirhi munhu a hlongoriwa hi 100 rand na ku endla xikoxo xa poto ra vunharhu a nga se endla man i makwanga ya mi fikisa kwala a mi eneli sweswintsongo mi swi kumaka se loko mi ta makwanga mi ta hetelela mana ka xiyimo xa kolo Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhleka papa mina Mpfukini hi pfukele hi ngovo hayi la hi pfukini ni namuntlha ni ni tolovela ku rhanga ni jika kun'wana a mi jikangi a ni jikangi ni yo veni ta pha mi n'wi potili kambe a swi na mhaka yena ni mate i nhlata ya mina botset a ku na nhlahla hi te mi fanele mi sungula mi vutisiwa hi switwa ku mi lava ku vulavula hi yini ivi hi kota ku tiva ku mi lungherile ku mi kota ku vulavula hina na kumbe mo wa ku hungaseni se boyo yi vona hi moya ku haleya yi hungasi a hi mi tweneni mi rile xivongo xi nga vula sweswo mara ya yi hungasi ebotset ni lava ku vulavula hi liya maphorisa ya swe le magondzweni mani ya
i nga ri goza leri nga tekiwa kusuka a Polokwane ku ya le N'walungwini ri nga tekiwa na ku tlhelela ndzhaku va languta xikosini va ta hala hi nga kona. Buthete leswi humelelaku laha swa tika ende swa vava. Maphorisa lama nga la ka kusuka M1 until ya khoma N1 a me le ku tirheni. Leswi ma swi tirhaku i ku nonisa swikhwama swa wona kumbe ku fikelela leswi va lavaka ku swi fikelela na mindyangu ya vona hi mali ya extra ku nga ri leyi va yi holaku. Loko mo cheka tibazi letiya ta ku ya a tikweni ra akelani ra Zimbabwe leswi ti layichisaku xiswona mindzwalo mi ta swi vona ku a swi fanelangi. Mi languta na tithekisi ta kona i kuma yi hake trailara yo hindza na yona mara yi ta famba yi tlhe yi ya fika. Loko wo tshunela kusuhani na vona madrayiva lama i ku mara ndzi va ku wo ti fambela loko na ta swi vona a ku tirhisiwi nawu Buthete. Hi bazi loko ri yimisiwa a ku chiki driver or a va yi ka driver ku chika lexiya hi xi vitanaka conductor xi tsutsumela le movheni liya ku laveka yini ka conductor? Ku laveka yini ka conductor ya basi? I nga ri va nga hi twa namuntlha va swi langutisisa loko sweswiwa no mi teka ni ku tanani mi ta yima la friend ya Smith a M1 mi ta kuma timovha timbirhi ta Metropolis ya Johannesburg ti yimile ma ta ti yimele tibazi leti loko ti huma Park Station or ti huma labo Braamfontein ti huma hi kona. Loko yin'we yi huma yi caciwa yin'we yi sala loko liya yi sweswo vo rotate. Tiko ra hina man. Tiko ra n'wina himpela xihungaso tiko ra n'wina tiko ra n'wina. Kambe Buthete a hi tikiseni sweswi mara hayi xikwembu xi kona. Amen. Thank you. 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lona FM makomba ndlela hi ku haxela wona twi kusuka a tindlwini ta ka masipala a Tzaneen hi ndlela leyi yin'wana ya timasipala leti ti nga ti tsandzekiku letiwani haxaka ka tona va twile acting mayor va kha va kombisa hi ndlela leyo kambe a hi ku tumikisa ro mena 0860002543 ku na van'wani va yingiseri va nga kola ni nga ta bula na vona sweswinyana ku nga ri khale kambe ni nga se bula na vona yimani sungula ni hundza hi laha ivi loko se ni vuya hi ta kota ku va hi bula na vona hi twa ku va ri va titwa njhani loko va ri na hina laha kambe hinkwaswo sweswo endzhaku ka leswi. The Bright Stars vana makungu yo tsakisa vaaki va le South Sudan kambe vafana va Hugo Bros va ri ho yimaninyana hikuva hina se hi xave na mathikiti yo tlhelela eka rikwerhu na mikutlunya yinharhu lowu i ntlangu wo ringanela ku ya eka Total Energies AFCON 2025 hlalela vuxongi bya ntlangu wa bolo ya milenge ya Afrika loko South Sudan va tshwimbirisana na Afrika-Dzonga hi Ravumbirhi ra 10 Ndzhati hi awara ya 3 eka SABC 1 na le ka Munghana Lonene FM wa u kuma na le ka SABC Plus na sabcsport.com wu tisiwa eka wena hi SABC Sport. For the love of the game. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona twinteri hi haxela wona kusuka haleni a xibazanini hi le Greater Tzaneen Municipality ni vona mhani lava kha va xavisa timanga na ku bula na vona ni twa ku va ti xavisa va kha va huma kwihi hi ndlela leyo kambe mfuma ni ta ni pfuna hi ku a hi hlomurile lexiya xo vulavula hi xo ha hi hetiraku na yena mujahani wa mina la Fumani makaringi va ka makaringi va mathevula hi ndlela leyo kambe a hi sunguleni hi nyika mi nga vambari sikunene mo xikhomela sikunene va xi vulavulela kunene avuxeni mani minjhani i kona ni kombela timanga oro leya xavisa ngiyaxavisa timanga na scoop mi vulavula ririmi rin'we okay ni byeleni ririmi ra n'wina hi rihi loko mi ri kaya I speak English and Zulu. And Zulu. It's like Ndebele. Oh, so where are you from?
from Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Yes. Okay, so you're making ends meet here. Yes, I'm in trying Zambia. to survive. My Yeah, son. yeah. I'm No, it's trying. good. It's good. It's good. You're trying very well, and I think it's a good thing that you are selling. How much are you Yes. selling this for? The boiled ones, they are 10 rand. a cup. 10 rand. Are they Uh, delicious? They are very nice. Let me taste. Yes. you can Yeah, sene le ku ringeni timanga mingiselo me ne la artisan hindlela yele ani ni chelele ne bikiri ringwe kwalano nta kota ku nta van kan dia hindlela mani wa mina I can't sustain. For how long have you been in South Africa? 10 years. 10 years. Oh, that's why you can speak Xitsonga now. Yeah, I can only greet. Oh, only greet. And the rest wataura zakanaka. Yes. Yenda. Taura. Okay, I can sustain. No, ke nta akela mo fa mi email and bula na lava. I'll pay just now. Let me the program I'll pay. Okay. Isa so ming serom gara lona fema kompandela we bangwana ba ming serva ina lava nga kola. Ya ba chapsara tumanga. Se unwane lo angebe khatara ka masipala ntemba ilo fika la. Abshel says. Aye. Me foke. Epokele minjani? Epokele. Melani mbaz. Ya ndangumbaziwe amtela sona. Dala ba ngser ko ngwe mane nako milagro la beta mane ko milangwe. Mina mahlori masonganyi kwala Greater Tzaneen ni navela ku rungula vana va mina ku nga ku vangama malele. Ite vana? Ya na xivono mavazi. Ndrungula vo mana mina Doris Maswanganyi vo Papa Fred Mathebula ka Xigana. Bele ku swi vana. Bele ka Xigana. Ka Xigana. No ya can sustain. Mana vela leswi ndya ku ma. Awa, munhu wa timbilwana. Mi nga vileli na heta sweswi. Mina na vela ti number 4. Ta mi baza sweswi na heta sweswi ta mi baza. Ai twinini lava option man. Mpfukile ka mani? Epokile minjani? Epokile. N'wina hi n'we mani? Meno Rastole. No Rastole. N'wini kale na n'wina la namuntlha ka. Khale Nje mi tirhile n'wina namuntlha kwala. Ngopfu. Nene ya vutsamehara ku mi tirhile va ta pfumela. Va ta pfumela. Aya khetsa mi huma kwihi kaya n'we? Ni huma Bekasdorp. Oh, Bekasdorp. Ri njhani patu leriya ra ka ra lunga? Va karhi va le ku lunghiseni. Oh no aya khetsa swinene. No khetsa mi la ku naveta mani ku mina hina namuntlha la n'wina. Oh man, kombela Kumbe mi lavi swi tiviwa. Hawa na swi lava swi tiviwa. Oh okay. Man kombela ku rungula makwenu wa meli ni n'wi rhandzaka swinene Mavis Sithole. A nga tshama ku mafarana na vana va yehe pen na Kwetsimani na Logan na mukhalabye yehe Vele Muhlari na vana va me ku nga Ponani na Ndzalama na Vuhlali kwala Bekasdorp na va papa swi koteka wo vomeleka magora irini cancel ka sesi ka cancel option man mpfukeni mpfukeni man khensa swinene n'wina mi ri hi n'wina mani n'wina Ikhona Ndlovu kwala Khujwana. ya koni a Khujwana kambe ku hi hala okay ka va hope okay no ya khensa swinene sesikoni na n'we mi tirha ka masipala masipala lowu wa thola ka hi ri nga mi jikajika la mi tirha nkarhi muni hi kala nga mi jikajika la no vutisa mi tirha nkarhi muni hi kala mi nga mi jikajika Tirheni khale hi ri ku tirheni. kala mi lo tirheni i mani mi lava ku n'wi naveta ku mi a hi ri la namuntlha Navela no ta navela mhana mina na sesi wa mina ni vana va mina nuna wa mina. va le kwihi Ekhujwana. na nuna wa n'we le Khujwana I le ka miyakayaka. ka miyakayaka i mani nuna wa n'wina na David Xingwenyana ni sesi le ku ntweni. David Xingwenyana hebu David ni na ngamu ya n'wina la se hebu David leswi ni nga na ngamu ya n'wina la miri swi ndzi ku yini i nga yivi timanga kwalano no a khensa swinene mana khensa swinene Navela n'wana mina Viola Xingwenyana Nyiko Xingwenyana na Barbara Ndlovu na Ruti Ndlovu kwala Khujwana ni va rhandza swinene. khensa tatani sesikoni mi famba kahle ka sesikoni a ni naka no mi famba kahle kunene swi yo yini mi famba kahle sesikoni a khensa avuxeni tata minjhani Epokile minjani? a Greater Tzaneen municipality va na uniform ya kahle ka mi pfukile ka mani n'we mani Mashele Steflin. Va ku hume Juliusburg Kerolana. leswi nga ri ho vulavula na vanhu va tlhelo rin'we masipala lowu wu tholela tlhelo rin'we musuda A wu tala tlhele ri. a Juliusburg a Rulana Rulana.
no aya khensa swinene man Juliusburg oh ya nakubona ilele kumkhamia ka hoveni swona se ni byeleni n'wina mi la ku naveta mani ku a mi ri na khalanga namuntlha mina loko laveta vamhana wa mina eBridgeway nga Ana Mashele na ntsongo wa mina Olga Mashele Thokozile Mashele na vana va mina va Khensani Masingita Nombula Rolani no aya khensa swinene khensini ka tati ka mi hlayiseka mativa awa ta hlayiseka na hina khesi loko mi tala masipeleni wa Greater Tzaneen a ni ri a va tsakangi loko vanhu vona ni tala ve ri na karata n'we mi tiva ni karata a ni munhu wo karata mina ni dicha munhu a ni karati ma swi vona na khensa swinene sis enkomo lava hi na vona musi vola ku phinda ni ka mi la ku vula yini ntsena mi nga ta hi tengisa hi le ku tengeni ve ri hi va baza laha se n'we mi la ku ni tlhela ni vuya nakambe emoyeni i nwa rithole technical convener ya muravarava hi South Africa muravarava kwi wa kwala tekani bodo yi kwi a mi nge lungi khalanga tekani bodo hi vulavula hi ka hi swi vona sweswo a mi nge lungi yi le kwi bodo sweswi yi koho kwala loko ni heta la mayiteka se a ni rivale ku rungula na special person ku nga J Nyukani Ndlovu xin'wana lexi ni xi hlayisaka ni tshamaka na xona a heti ndzi swa mina swi nge koteki swi nge koteki mixero mi i van'wani va vayingiseri lava a hi ri na vona la va kha va a ni muhumelerisi i Ncindani mina ku phela no haxa ka mi nga vutisi mina vutisa ni Ncindani ve le ku vutiseni ku hikokwalaho ka yini ku twala vavasati ntsena mina ni ta swi tivisa ku yini mina ni nge swi tivi muhumelerisi i Ncindani hi ya vona ku vavasati va ta vulavula kumbe njhani na kambe hambi swi ri tani mixero Munghana Lonene FM ya khensa swinene loko mi hi lombe ndleve kusuka haleni a Greater Tzaneen leswi na va ku hetisela hi swona hi leswi ni twe mufambisi wa xitichi va kha va ku swi nga endleka hi ya tikuma hi kha hi haxa tikweni leriya ri nga ra ndhuma ve ri ve le ku kunguhateni ku hi ya haxa ka Miyexe se ni ta twa hi vona ku va ri hi ya rini ka Miyexe ta kota ku ya haxa na vayingiseri va hina lava hi rhandzaka le ka Miyexe le hi ndlela yoleyo kasi ke swin'wana i ku n'wina mi nga se khomiwa ku maphorisa va swe le magondweni loko ku ve hi mpela na n'we ma pfa mi kombela mali swi tiveni ku mi ta yi kombela ka vanhu vo ka va nga ri vona ivi mi helela hi ntirho mi nga se kuma poto se ku na mapoto lama vanhu va yisaka mavoko kona sweswi se loko ntirho wun'we wo hela mi nga se kuma poto leriya ma swi vona ku se mi ta mi tlherisele vana va n'we na maxaka ya n'wina endzhaku se na mi kombela va ka hina papalatani timhaka ta ku pfa mi ti holela la mapatwini van'wani va 11 se va khomiwile la hambi vo thori loko lexi xi nga kona i ku va ya ku hlongoriweni leswin'wana swi ta endleka mara va helela hi ntirho swi vitaniwa vukungundwana eAfrika-Dzonga swoswoleswo se swi papalatini vana va ka hina na maxaka ya men'we mi pfa ku mi ti holela ku ve a mi nga fanelangi mi hola kona kokwalaho hi laha ni lavaka ku kandziya kona kasi swin'wana lexi ni lavaka ku hi swi languta i timhaka titela ta ku tanihi hi vatirhi a hi tiyisiseni ku lomu hi tirhaka kona hi tirha hi tiyisisile leswaku vatirhi va hina va kota ku va kumbe lava hi va korhokelaka va kota ku vuyeriwa hi ndlela yaleyo Bafana Bafana va tlanga namuntlha na xipano xa Uganda ntlangu walowo wu ta va wu ri kona kwala ka Munghana Lonene FM kusukela hi awara ya 6 se langutela ku cincacinca ka minongonoko eka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo kasi lexi nga ta landzela i ku na nongonoko wo hlawuleka lowu nga ta va ku ri na madyambu hi awara ya 9 wu nga ta kavanyeta mina hi mina xana nongonoko lowu i wa yini ku endleka yini handle ka xiyimo xa ku vulavula hi swo a ni swi tivi mina kambe mina ni yo byeriwa ku ni hundzisa hungu rorolero ra leswaku ku na nongonoko wo hlawuleka lowu nga ta va wu ri kona hi awara ya 9 kwala ka Munghana Lonene FM loko ntlangu wa Bafana na Uganda wu fike amakumu ani gimet mani ni gimet sa sweswo mingisera Munghana Lonene FM mahungu ya misava hi lawa ya landzela na tatana Hlolani Fanuel Magaisa la mchinini la ni famba kona la a ni ri na mjani loyi a ni nga swi vonangi ena tatu ya yini tatu leyi yi vitaniwa yini i rangela ka xiyimo xa ku vulavula hi yona i Fumani Makaringi loyi a ni vulavulana a vona ku ni twala kahle amoyeni muhumelerisi la ni tisela vanhu lava ni vulavula na vona Ncindani Eric Mabasa kasa studio 2A a ku ri na Gajeni Zidla ekhaya
igatsheni Ndlovu iBrian Ndlovu iyabona ku amchinini sifamba kahle hlulani fanele magayisa walandela mahungu emsava ya awara ya mbirhi kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina ku ta va kho landela na Ike Ngobeni hi vuhumelerisi bya Mchangana leswi swa ku mahafukhada wa tona na gayisa na swi tiva swi dumini mi va na siku lerinene mi tiphina mi hlayiseka kwala mi nga koho ku hela ka vhiki ka n'wina ni a ku vi kahle ni tata